Check, check, check. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Morning Pali Clay. Kiba my morning part lake lay. Ring pass here lay, ah? Untum butong lay. Ningaim talagay na tay dagli tay laga. Ring paye, ring make up the untum psycho really. Sorinthan Haorei iwi. Kayak shimidalay. Kala iwi like she ningshi untum psycho really. Jipundalaye. Aja political awareness metili rang rumighay nutum psycho really welcome sadalaye itum gutonga ring palakaya program sang success ji ring kap da hangaye kala natum itum ragzong mangaina program hi successful sa sare ji la shik sangchung kha leidale ishi panel discussion hi mahapok chau rang laga ina kashaga kashatu hi da machan sangai dale aja khiwang hi da organize sadak leigla ji itum hi tangkhul naubing hi politics ke ji mi kya khana thai de lekla muthala intention khit lekla ma hangram ra ka chung ga jana ba politics ke ji election here na phap ka da thai de le vote ka sang hi politics ni je na phap ka da thai khoi da le da thai de le kala election nai khai ji tran itum hi election hi le phanit phanau tha da khui laga job opportunity tha da khui laga I acha candidate pa hi wena party pa hi wena kya kha chung da extract sa khui bai ra iwi expenses we wang family we wang hoksa ke ja wang lo shai khawai wang da itum chung ga khamu chuk tha da thai hilila wa ka phaja sa candidate pa li wa ga jil phaja sa kerom kap sa ji chung ga tha da thai and then jik tha jili politics tha da khui laga pom da kli tha da chung ga thai that itumwili of course limitations khale wang chili watang khai thadala theidale ashama itumwi panelists ping when itum chumai karda thukmai karda theire ka ina hi thada hangai ja itum politics ka ji election himang hilimaning nei da hangsangai champa daina itum go thor go thuwe na how poglaga nana bet thuisa khamcha chatan hangza school khawa college khawa office li khawa lui khawa hi ko tong ga activity ji jang laga phaja ko bi ko hi ka tong it's a part of politics da hangai day to day activity itum affects sadak le hi kala healing sun laga itum society akli octwing room da la yaugi da itum we thang gi do ko shok jang le affects sadak le tong ga hi politics ni in a reality check aka sang sangai je itum we apam hili mi ga te ping wa mars li moon li wa octwing vai sad le ko itum we reality check satran itum backward sala kaina itum chotla kaina okthu dak le thada thai itum we machala kaina youth ping le khyang jitran unemployment rate high sala kaina le de unemployed youths ku chung kha le de otpam hilak nei gi ma le la otpam sang phang la Manipur government no private sector leader no India government leader no itum le otpam hi mi gi avenues platforms tiawla kaina theidele jen itumwe economy hila sakshla kaina leida the itumwe financially sound maksa self reliant maksa chung kha leida the itum akhali depends alaga pomdak le society hi jangjang laga chotla kaina thailak de le ko itumwe healthcare health infrastructures no educational institutions ping no chotla kaina thai le itumwe every villages li school wa akha thada leida leidre building wa sakshiko da na le sare oja aka khani aming wang hai sare katam naw le kha leira malai kha malai thure infra itumwe educational institutions la chotla kaina leida le itum waterm rin ka thada le clerk ji itum chung khana thailer ka chung ga ja hi exam pass sai ka itum hi larik tamda khlene gi feel sa da le chung kha thai thada khalei thada thai de le itum knowledge acquire sak vai wang mirinli itum na mathamai da ka thada value added life ringpai khwai gi wena cha khamom chuk thada la thai de le itum we infrastructures examples are the road no itum we ter even ari hon hi yang logic water scarcity chung khalei de le metric thada khlebing class 12 thada khlebing larik ma pala ya ting ting ter ta chat le rokong ka tiana urok shok tak le je mapi la je sok khawai da ngarai de le itum we apam hi cho changla aina le de le ko itum na thai dak le ne ka apam hi expensive sa na de le de price rate control sa dak le chak mak thai tha mya ko business entrepreneur startup ka south je ka 3-4 lakhs deposit poi je dukana ka sa khwai wang ta ka chi deposit sai ka ki capital and business ha phokura chot la gain le de le Manipur government le ot south je ka itum bribes ha liura
hidden truth ne yang itum jotla khaya environment a khang sa de le jena itum hi tha da ok thui dak le ka tha da hak sang rei sang sak sai ji ka wa itum hi politics si phap ta sing kui la ka khik le yang ji thai la ka awareness le la ka itum participate ka sa hi na solution a khang sa ni ka ji we thai ka khu along le ra dak le lok sabha election hi le ngi hel la ka achu program hi rung dak le ka sa ne ka thak le ji ka wa itum na mai khang che khui khra ka ji hi le politicians being a pangli chung khalai how atum na decision making hili ai ni atum na cm ki sao ki da atum khalai ki ji important sala ke arui hang khai maram ping ji itum kai khana athang firstly hang khai da election ki ji hi vote ka sang hi nei politicians being hi wa makhamushunga morally corrupt ka sa corruption li ka zanga mi mangi ki ji wi mentality a khalai ki da itum election nine da vote la ma sang khangai lei da le itum apam hili ka I don't know youth conclave you may not be interested in politics, but politics takes very interest in you. Hang highlightly. Politics na nali ning sang nai je na ina maning sang salala. Jana itung politics si ning sang plungra politically conscious sa plungra not necessarily I partyism plungra ji malay mane. Itung yarui sheba sa plungra ji malay mane. Individually itung oktui salala. Politically conscious salaga informed citizen ak sa da kashok zang ji ka thai darkar sai government na bill pass saki da le policy siam dak le ping ji itung phapta laga thaka iwi voice ji hi tha da re sangai ji platform ji aru on social media la le dak le li shi chin laga itung voice re sang sangai Mikuchunga he, I even vote sang la Kikanara Lakachi, Kapuning la lady lere. Ukhrul town lipam laka, you vote each chatrick now, each chatrick li vote unsangi the e ungasang mother karma chunga feels hard lere. Hikta tamili. No, we vote he. Important sana ko giji important we realization jila mikvai wangla room duck like sana marama India Prime Minister no Manipur Chief Minister no itum MLA no. Ngai cha the pangshap migai he. Na iuli later like universal adult franchise ne itung botong freedom equally samga pangji hine juwan he exercise sang sangai jine na ina participate ka sajili kuchunga differences ra pa ye kala itum na election live vote ma sangai kala ka khai ji tran mi ba jina no ning cha chiro ma sanga complain wa sangai ji la ma sang sangai ne na ma shuna na vote sang khai ji tran wa mi ba jina kala ga ana na sang sangai ji ma sa de le ka yaru ning chang ji ma sa le ka wa you have every rights to complain ja tam jili inali you vote sang mi khai de ka na yaru wang shebam sa le ki wang sa ji do kala na paisa khwe la ga na jamai na ga che la ga na vote sang khai ji tran no mu shun wa yor zai ra sa ga mi ba jina on ma ka sa tran na khila ka hang ro do juwai na itu mi mu shunai na la exercise hase itum jimang majila itum we political scenario hili itum details sang without arma panelists being when nga say ka sala himang he mention sangai itum tangkhul now being we voters list mom tai kala suita da clay thada la lei da clay or stagnant sa da lei da clay dynamics lok chung clay le cha ju ka te ping wa increase sa man sa man ka atum MLC chung sang man tangkhul wa suita man ka chi lok chung ka lei da le itum jingkum ma ka da phanga kai la thumra kai la voter card arwen dang la ma lei da clay lok chung ka lei da le da hiksa we consciousness lei se ju why na acha program he organize sa da clay ne online la mi chung kan le yang mi da le tung tong li la welcome sa da le ko ashuma matala kana panel discussion hi kup khaji tran itum interaction le de le questions and answer we session le de le jilin tum na thai khangai panelist mi number 2 khai kla atum topic hi le base sa laga khang han mi lo online and le tum la questions quick wise are tum na valid sa laga unnecessary comments pa maning la no tum na mushungri kai na khamatha questions nga han mi lo itum psycho wang ka nak pa nga sara da khuye acha hi church when la rang room midle CSO leaders ping la rang room dele college when la rang room le avawa rang room la yarang lak chung rang room midle ning shi jang ka dai thada diverse sala ka ne itum ngrum dak lai hi itum program hi maron cha ta vai sa se jena aru in a panel discussion hi ha pok pai khwai issue with panelists ping li welcome sakwilaga atum stage li ka khwai request sa dele atum aming tha khai hi li ka pa mi khwai hi welcome masak hiranga in a thada akha clarification mingai le changa da program ni mati zangai kha ko thumang thaile hi ka thakle jika wa kuin ver philazan shang vashum hi unfortunately a hi phasali ka khnang ka zaleo gida marang rumor ture an achawa women and election itum shnau bing na election le ka thada role kui bai khima mai le le je matumira da lek sane kam sak pai wang marar ture ka sai sala ashama itum panelist ka thum hi wen la tiaw mai ji lang nang rum khwai la sa sa itum rak jang bing wen la machan sang maman la sak vai sa se ina introduce sak me nang soda ishina
panelists pingli presentation na tiong ran me de le shiwa za kala ning shiwa za sada hing ran mi tha ke na thumna ava kamila ga sitli ka khwi mi khwai request sada le ye jena remake up the in Reverend Father Vialo Francis Zingkhai he Haorei financial administrator Archdiocese of Imphal sadly ana ajhi ana church and election numeramli ana mai khaimira father ne hi wa ka khwai request sadly Kenya sada Queer Leiyolan Vashum and Hilwalwi founder ne kala former General Secretary of Tangkhul Theological Association and a youth and election giju maramli mai khaimira alila stagely welcome sadale Kakatuma sada Reverend Ramthar Kasomwoshi, Haorei Tangkhul Theological Association with President Sadley, and choosing the right leader, Gajiu Tupongli, my Kaimira, Alila stagely welcome Sadley. Ning share ishi panelists pingla ready sire the shit sange yarui pingla ready sire the shit sange kamta sada remind salu shit ke ashama question hour lin tum tong na participate samilo aje hi yarui tong gali welcomes invite salaka program li razang mi khwai request sai college li ka tom nau kai kle request sai aje Sentinel College na rangroom mi de le ning shi ni shi college rangroom mi da klewang arma active salai participate samira da shit sange arui tum na panelists being when na bai make fight other remind sangai ashigatumna 20 minutes each present sara atumni mi khai topic ji 20 minutes chili matui khai chili base laga kala topic chili base laga ashama question hour like vice as a kaji gathana direct manghan ka pai like wa library la ka pi la la ishi ushers being mi pai re atumna quick rajli young laka questions si valid sala khai sar like wa tum han mi khai sa ke remake up the in Haorei Reverend Father Vialo Francis Zingkhai church and election jiwi tuipongli to mi khwai atamir make up the midle and ka khimira no If I'm the right person to speak on this, it had the ilila chance me the pan Tangkhul we contextly kala itum we Haorei le the clay upcoming elections he we context na mutu mi khwai the hok mi wang the leaning share in share sa hili taraka the bright new ideas mazang sala pa ye ka church akasada kathada elections politics hili church na kathada view sa kala kathada chadwa ki ji khla gi bai hi ki tiau kathada share sangai ye rak zu ngrum mi da khle ka thana bing sai kor katam nau bing kala online li yang mi da khle bing na thum sai kor li you presentation hili la welcome sadale kala he had the chance khuida in hunna khamatu mi ge Ara itumwili church and politics cha cover mitra khale khane kyuvangla jilaka politics he most of the time associated with dirt kamakhau kagapik manifesto mihailaka practice magasa china yarui bingwi overall thada ngachang chat khai kachahan shiman khai China the politics jagava me
ตราขนงชันคราทำจิตรันฮิลีเรเวเรนักขณะเจอร์ชวิมทุนนั่นนะ politics วิวังวิมาตังลี active สาระกันจะได้ก็มีบาจิลจิตเอาไว้ดิที่ทักตราขงวัดดิมรักลีsocial media platform ลีถ้าได้แชร์กันสาลีละมีกิจกิจลีโอ้เจอร์ชวิมบิงว่า politics ลีมาจังมาโคที่ทักโคก็จิล direct comment เลยจิตละข้าอาจีอิทุมนะข้าจังข้าตัวยังเสียจะข้าว่า church ให้หลักโลข้าdharma hi khila dharma in a politics hi ba hi khani hi yaru rinli yaru katong ali thada ki kha khali sajid da khale ki kha khani topic khani ne dharma ja kha nawi khring khrakli kala nawi manglarin nana okthui da khale aji nawi ka sa khwa maning khala nana jihan da khalai anaulam ila ka singram li ware kho okthui de leila ka na ka thada ringra ka thada okthui ra gi faith and morals hi dharma wi subject ne hi faith shit ka sang morals na wi asak avat mikumo ka sada hi mashungai hi nguye hi tsigai hi chare he sakhang yine ma sakhang yine ethics he thermawi subject matter ne kala chu role ne johon ka mai na politics chilala itum psychorally sadze ivre shi sawa I christian ne I hindu ne jawga the politics na nali ma sadze man ne chimale man ne chitla jang athang issue host na hangai ra I jangkha quotation pachi ila sase jing ne Chalaka great statesman miracles na ita da hangiji. Whoever you are, even though you are not interested in politics, politics is interested in you, Chich. Chalaka we philosopher Plato da hangiji. The penalty of good man is that he is at some point he is governed by people worse than him. Na nagapami sa salala. Na we ning magsang wivang na thada paire kahai wivang na maning gajanga kathana kajigithana nali mungre he la tandini je it's a penalty actually for good men tahangi je china aji itumna politics a church and politics kaji hili remake up the church we odngurut dharmarinu odngurut hi ma shitkasang kathar manglarin hine kachita salala politics ko ho hina ko tong li sa jhaw gada ithuma politics li majang marag chilama sabai mane thakha church cannot stay away from politics bible lila hanghai de leye kathana bingwi wang aunga bi wang sa samilo mungda khaleya bing li khaya shilo kala athumai ka hanglanga nalo ogutili leide leilaga na no we mong da khale political leaders bing na aw kala ok thu ga than bing li we ka hang lang na lo chil bible li thum hang ma chin ba bam da le jishu na caesar which is caesar li milo rivra which rivra li mi no chil hang ai jang china ra hi polarization hi ka tha da le jeremiah long prophets bing na la hi tha da hang sing khamunga bing li hang ma chin ne kushura bing li ka tha da shur the la ga na chadr ka ji hang ma chin understatement bawa khikla jila underscoring statement bawa khikla jila ka church hi politics ainala manga pak pai ki chini khatha kha church na khatha the politics li participate saura shamla kai na hanglo je kha ara tam hila shiau ga jang in simple terms church na party politics li directly majang sal pai kachi khatha candidates li full endorsement milakal masa sal pai kha church hi kachi tha khon khala church is the voice of the conscience of the people na we dharma na li na we conscience na we ning phanin na we bichar na we uklungli na bichar sa da kale je na li tammi ki ji ne ka tha da tammi ra
ogu thui yari panli politics na tra ka saji church na saji chui alung jili nana ka thada vreshi na wa ka sada gospel we values ping rivrana itumli mashun na ok thui log jiwi tam khami wi mashun nathum akhai na khalai sing rog log jiwi mashun khangwi jiwa masa log jiwi mashun kapha jili nala kotom log jiwi mashun common good social good chingri ka haiji wi wang otsa log jiwi mashun mi akhawi shangam mi wi ngam human dignity ngak log jiwi mashun mi kumo akhawi mashun right human right jili nala kotom log ning log jiwi mashun hi gotong hi itumui political involvement ri ungjangi jini itum na arwi church na politics li involve sai ja khaki ban na sa do chirjang kathan na bing reverend oja ramthar hili jangai itum la jangai reverend bing na pulpit li ra la ga ho hi thai the preaching sai khawa ami grak la ka ya oja la ji thada chi mutu yawi ti jang chire o ini na arwi panel libam la ka ise mpf ne congress li salo bjp li salo jekala yo ji thabai re la chire kjo polarization chung na homo jang church hi kathana inila thaka church hi ki pado church hi wa kathana itu mang maning mane church here yariping you are the church every individual member is the church the oja reverend inina kathana bi itum na participate ma sa thu the nali politics na mara sa de lemla isi tangkhul here pura 100% Christian yo 100% jira rova 99.9 la machil sala pa ra how malay su malay de lemra de phaning isi tangkhul ramli hindu muslim la pak malay de lemne futhui la ka chat khai bing cha tangkhul maning la ko hang de kale baba itum wi hili chena church na involve ka sa hili yarui nathum itum go tong chang hau ga da church ka ho hiwa mai shit ka sang kala manglarin kala itum wi morals ka pha khamashung jili isi church tammi plungki gi jini chi thada sada arui ina itumni thada poina ka stress ha laga hangai jisu christ itumwi theology tam khamili hi thada leye vreshi naw ka jivili revrana ngatang khui ka ngatang khui laga awi ming sarada sakang sak jili itumli role ko thumi jide the role of a prophet the role of a king the role of a priest na live rivrana iden yam kwili rivrana o mikumo go assembly no og thuli munglo sayur vayur vanau thingna raha ko tonga nui nana munglo you are a king no og thuli de la ka le og thui hi tharnga saklo tharma thengmi lo you are a priest serve akhawi ot khangsa serve I aji father ni the serve imang maning mane the basic common priesthood of Christ is shared with every Christian tharma theng saklo chi kaga thumali no ok thuli le de la ka maran akhawi ot salo makhamashung chiling asunglo mashun jili khangkalo kala nana matuiran jili matuilo nginkaran jili nginkalo hamsang ran jili hamsang lo kichi prophetic role le achi church sada kasai khama pampam political ideologies political schemes and programs shok the khale social analysis katong hili church la shuruk chang nana church member akasada nana politics li chang de la khain dang da no wi shuruk chang I wi shuruk chang ai aji ji thada sada og thui itumwi thada tangkhul ramli ina thada score underscore ka sangai ma issue politics hi
marak liver itum na ning chang lak ka high political motive la makhale la sta ka mai na take we itum na ning chang da khale itum na project sa da khale chi mung sung tha da la take we jiwi context hili na in a church akasa da ka tha da inina candidate bali hai lag la ka party bali hai lag la ka how do we project your political viewpoint no we conscience no we ning panin no we saran chi ka tha da sarak lag ba je machu khilo paisa mang limang maralo it is not only about money thêm suy hao về đó ngót nào mang lên mà phá hai lo chỉ là transitory rồi sang ngót ra đó chỉ mang lên mà phá hai lo khờ Tangkhul nào cái sao đó new political culture hiba hili iva mà chụp cái sắc ngay Christian political culture by he evolve saki cái gì này aruru ima lấy thu về đó chỉ mà chụp vào mà chỉ hai lo ngachukvase Christian political culture kashura being voters being itumla chiwi culture ba hi itumba na doctor saki jin hi nganing da khale candidates being la new era of Christian values and ethics hi itumu electoral politics il chang saki jin here malung ka ping darkar sai he live no we thada popular thinking li na nang sungki ki chiwi atam ra sare kha nali yarui na gotom da leila khain tang da na na mashuna na ning ha kha candidate nali la vrana somi da nali la ning sakre laka itum kushura bing itum bana kaphali la shu zakshili la shur je ha kha ka tha da Christian political culture ba hi itum na evolve sau rakhle chitla achimaning salala down the line 5 years down the line 10 years down the line itum we gospel values ethical values common good values hi itum we Tangkhul naga we political culture ba hili evolve masasila kujba hiyo ib hangai ya marakhle ning chotla ke aju election hiva hi huina heril by the chankhi kha muhina rang ke chang khatwa na hi malung ping de leila ji tha de sa de as a society let me end as a society rivrana maga thema le mane aji zakshena yu khai tha de thai sala la God is still in control itum rational being shit ka sangsa de jang cha ko tong na the rivra control le le fi Chui alung jili itum sehala sami se kathana bing wivang kala ishi yurnala khangatena seha vai da invite tra ka sadale seha sase mashun jin yu khwai mashun na khuyi tharan phainai sa khai namphu namphawi ot jili mara changaruno kato ngali ngarai cha da Ivreshinawa ka sada hiya mashungai hipa hili I kapang kay chili mashunai na kapang ngasak khawai we chancellor mirano free and fair elections katong nala participate sase atang hangkai thala iwiwa kisawai rekhle machi hailo na we vote pa hila kaunsai na kapang rada kazat atam jitran hili Rivra na awi kathara tuili hang machin ka hai na vreshina aga sada hi mashunga nguye gi bajiwi bichar ka sa liver na khalata don't betray yourself na wi uglungling na lo na wi manglaling na lo kala mashun jili nganing lo kala vreshina aga sada itum zadmaman la ka itum politics hilila Christian culture Christian political culture by he evolve sang success. Jiwi wangai ni ina hang da glebava. Kristali jimang ni mukho imposition of itum with thermarin impose ka sali ka hang maning ni iva. Thermarin khale political culture ka hang ni jo hile. Thermarin khale political culture
hili I stress kasane chen itumna vershirin impose kasa hi thawi maning mane ethical principles ma malai hai ase kala itumwi rara dakle election ba hila mapung ka pha election sarano kipa na khala ili namphusa hawa ili thawa itumli hi thawa da arama machingri ka highway ot short kala itum khalata sajing rog laga ning sajing rog laga khlewi ot sakla masarano vreshinao itum liva na khalata legisi thada noi khongnai nau bingli le silo kachu principle hangai de lekho vrana tamikhai jili itum pesin sa da oktise ajama thada particularities le kuji thana question ga hangai kha jili deal salwi nau se I general principles hada hiba hi thada mutui sang mingaya ning shla khaira yarina chingriya ngana khami ba ning share fatherly matalagai na topic ji nana how pok sa da hangwi yes ama mai sai na discuss halu la pai ishira Zingkhai bingi intellectuals ko jonga thaidle ye athum na ashama questions kharajli mai sai na itum discuss halu vaisa se ari father na hanghaisli matalagai na Christian political culture evolve sangsak se thermarin clay culture evolve sangsak se ji itum wang kanala khaya aka message nga sadale itum church we role he immense sadale politics le kuchunga thang khang da politics iwa dirty side the church o mazangai mane gi we mentality ji itum shimana la phanika da khoi maram bawa itum church we role si kuchung khale le itum very shi khale ya pam saw gi da sacred salaka institution kala influential salaka institution ga saw gi da church na hitha sei gi ji le ya ruina khamatha ji le shura da khoi itum na hili example la ka Mizoram le church we pangshapi ka pai maning mane church na hitharoko da sa ji le Mizos ping shuti dai jena atum apam le corruption la thiaw mai vote ka sangli any kind of election political activities li mushum mai karda itum mai ari hangkai da Christian political culture hi atum shuda thaidele itum lungsang mai da ashama ngesek lui khwai sa se ari ka khanya speaker sa da ina kuira Leiyolan Vashum li youth and election we muramli mai khai mi khwai wang atam hi midle Sorinthan kala Indigenous Hills Network li higera platform kala opportunity kami huwang ningshi midalay achu we program hili ili hida invite kasahi ikalata kamachukli mai vocal salakai na va kanidot akasao gida rakzang jila pai de iklata machuke ka kharanau khaniwi jila reverend khaniwi matakli rakapam hi ketiau ka khachot ki thale rimuthi da hida da hangai idum khnui thot ping hi achu tangkhul wi context saina kala naga wi context saina hanglo ji akha kharar thotli lama phian baim ne ka society at large kala itum wi various influences wi wangaina itum hi mashun hi khilakla ka ji hi magathai ka ji leiga hai thada society hi ra leida thaya jeda khnu dot ping hili rimai thui da thada hang ngai banava itum na sagi gi ji wagi gi ji hili especially when it comes to elections nathum ajicha wi tamkhui gai shukhui gai kalan nathum wi vrena thangmet sangmi gai jili hina phamai ra ka ji ba hi khiwi wangai na phamai ra ji achi chakla ta study sa khoi laga hina phamai ra gi decision ji khui ga hai ji nganing kit nga sangai phaisa na labai mag pha force chin laga force ka san na labai maning ka negative sa lagai na kharnau akhana or ngasot nau ping na thada khnu dot ping li ba cho peer pressure ka ji hila le hi kita hina influence kasa hi malai lui khwai malai lui ka shaban na wi decision ka khui right decision with thorough study of what is going to be truly not mui wang phamai gi ji jiling ning tit ka shab ka ji targa sai da khui aru hon ba ngoson no bing na ji ta da zat le jili waw sila ji ka ba ai imang da shuraus ne
pha la bai shi la bai ki la mam chuk la ka zat la thai chi vam sang sang ai ne achui youth we population he as of India we context and it's more than 50% of the population 50% in a decisive salagaina matalagaina what sang room nikja kya ka matha the shock mrao it we election he create what waina ai khana bing mang na sagi jine election li wa kha polling booth ka da we li wa kha ai na thumara lo na thum na mathai dang mai ne ki ji ngunui legal thik samang ka iwi personal experience and share sa gai ngai sila khai naw sa de yaw ki de iba chingum thada khni thada ho na vote changnam pho khai ne I nguye ki ji la mathai sam ne jo dam ji li ba ka vote changnam mi kyu wang lai ji la mathai ne ka kharnaw bing na hi ki ji lai hawe I now the rar khme atam ji thran political process we hi tiaw mai ka thada rathai maman kharnaw bing na hang thai man in a lyrically pa khui man ki ji rathai gleu da in a sang sa ji ngui jong da machukhui khnui thot aga sa da idum aruhon thot lewa cho mobile phone smartphone mak lei mazang ne sai koro information hi at your fingertips until and unless tada apam internet mak le apam li vapam thuyai ka wa ma chiliva access sa paim le ka tha sal it is very rare for a youngster to not be informed aruhon changwa school card le college card le internet le homeschooling ji hilar it's a norm information hi mukhui baim nik ji apong ma leim no it is not an excuse anymore khanui thot agasada one has to be well versed with everything that is going on around us it really shock the khlei hi gatong hi thaiflung gi ji ne kup mai da ma thairer sal bai khatha sal teu mai ka you have to know phatara ne chi ba ji ba achui election we Lok Sabha election we context here na youth and elections ke ji we topic hili mutuilo jau ke the topic when wa teu mai wa tha diverse wa sala kai na mutu yau ke stick wa masangai ne ke ji ba wa youth je ke wa comprehensive sala kai na zathu yau ra kala election je ke it's a very large topic ka itumui tangkhul we context mangai na hangau we ari changwa itum tangkhul now bring na election li participate sa dak lei hi arui changwa iwi personal thai ku hui live mashung la kai na ka sa tha da ma thaim ne khanui thot a ka sa da mi na matui thai da mi na sui thai da ka shur ka ji ji chi ba ma sang sang ai ne hau ko phok le hang hai tha da achi cha we decide sa khui ka thai ka ji ji na live re na thangmet sang mi ga hai le ji shi jin lo mi a khana na li ai chi sa phung ro kho ki jiu wang ai na ai tha ga chi saus ke ji ba jim sang sang ai ne I to maru hon chui norm ji ma sat na ba ne nga kai shi lo ji mnim kho ili about I think 2 days back khani chimik sho khani we mangalit le re WhatsApp group a khli mi a khana forward sa da akha rak bi sang ai achui hi live hi da sa se mang kai shi se ki ji ki bi sang gen ya inang han kai ngai ki shi ki ji ayur khani vai I wi thai khui le nguyau ki da mushung khui vai wa ngai nang kai ga ki ji a khale a ka ji na ai ngai shi flung ra phal la bai shi la bai I wi I khushi sa ra ki ji ngai shi a khale khare ba ji ka khakni ba le ka hang le de inang han ne khare ba ji sa kha ba na ji ba na ma sa bai ne because no we view jili ngatai le ga why should you not accept someone who is able to say no mikumo aga sada mi phanga khlai li view ngai cha ser rek ji mang wam ne and for that very purpose elections hi khlai sa ne and for that very purpose candidate lo chung da khlai sa ne khiwi wang khlai ji option khmi yang dictatorship le ok thui maning together India hi 1947 li independence among the election sara shumaira through all those years it electoral process li participate ka san chitran candidate hila chila A B C D E ngawasere
คิววางเลยจีก็ว่ายารุยลี choice จีมีเข้าไปมั้งก็เลย choice ขมีจีอันนี้ทาระฮิบะฮินี่ทาระอันนี้สังไงอันนี้จีสังไงจีบาจี choice ขมีก็สันนี่จีก็เลย choice ขมีว่าที่สุดยารุยน่ะโจถ้าก็หินพาไม่ละใบจังหินพาไม่ละใบจังก็จี discuss ซาละก็ขยันซาละก็พาไม่ทุยก็จีก็ปังกาไว้ option ขมีสันนี่จิววางให้ใน election hall ก็สักสันนี่ก็เลยขนุยทอดอากาศซาดะจอห์น เอฟ เคนเนดีอินฮีหังไอชอนเอาก็จีบว่าอีทุมุยขนุยทอดลีฮิวิสปิริตฮีเล็งสักไงจอห์น เอฟ เคนเนดีนะอัน United States with 35th President swearing กษัตริย์ทั้งวันฮี inaugural speech ลี I think it was January 20 1960 or 61 ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country กะจีจีหางชอกเตอาช่วยนะตังเดละอาเจนตังเดมีอาขณะอีวิวังอันขี้สามีระกะจีบาจี election รักครับอันอีทุมวังขี้สามีระ no candidate จิลิลวาระทุนยุทธในนั้นทุมลี dismiss สังสักไอ้ใบมันเนี่ย you have to go แล้วก็อินขี้สามีไปอินขี้สามีชับแต่เลยคือนั่นน่ะก็หังโลโจอินสามีกันจีบาจีจีสังสังไง election ลีก็สังเคยอินถ้าแต่ election we campaign ลีเที่ยวไม่เคย participate สักให้ลีขนุยทอดไงลีไทยงส่วนเรา group สักคนเลยก็ issue society อยู่ให้สักพอใช่งส่วนเราสักคนเลย picnic ว่าจังถ้าเขา candidate ไปลีแต่เมื่อเรามาใครนะว่าหังก็ให้สักรักก็พอไทยเราอาทุมลียังก็อีเวอขนุยทอดอาคันนี่จีเลยเยอะเขียกงาจี not because of them ก็อดสักจีจีถ้าเด exist ซาเดเลยก็จีจีโย่ตัวถ้าก็ขนาลิเวออีทุมีนาวราลิเลย it will pass down ยัง cycle จี always เลยชนจีเลยขนุยทอดอาคันซาเดจีสารอันลักจี question ซาโล question ซา inquisitive ซาเลยก็ candidate อาคันเนี่ยขี้ซาดเลยincumbent baji ne kisat le or candidate b ba ne kisat le ji mathala kai ne study sa khoye ka ba hai jiwa masaran ne jida da sas ne ji baji mahang shabn da ba khnui thot it mui voice kyu wa ngai ne ba da khro thot ning ne election ning de le khnui thot ne ji hi se kachunga na ba 35 years and below li ching dang vai actual description of youth 18 to 25 mang likh sa khatha sal in general that the global context I never understood it's about 18 to 35 sorry the 18 to 35 we population hi katyo maning de 18 to 35 we population India mang lila 50% lang ijia khaba na itum na voice phanga thra mku shaga thinga lakai na khlaya tam chitran positive sa da mashom ru da ba khnui thona ka sa da itum wi electoral process hili khamshung khongwi ka shok atam chitran mashung lakai na sei hita da sa ne ki jiba jiba advice sa se ngumu khui sei ki ji ka hang manim kho ina ka hangi mina misconstrue misinterpret ka da lam sa mi ai lo ngakai ki shi ki ji he itum wi thai ka khui la aka le yaw ki da ai jiba mam shung ne hita da sa sei ki jiba ji ji hang sangai ai atum na chi da hangai da itum la ka sai ka pamos ne na khlata wi phakaza na khlata pang par khui laga chat chi par khui laga phaza da le ka why can you not make your own decisions no wi uklungli le da le no wi mashun no wi thai ka khui ji na khiwain ma hang sok sap ki da hang ga sok chi li nang wi ji ka hang da khle ba ngana laga na li ngui da ka hang ba ji ba that is not a rational human being machuk da khle mi kum momaning ne ji ba machuk ka zak khui laga thai sing khui laga matha la kai ne hi tha sai da khnui thot ping jang aru hon ba youth club ka ji tang ji da le khu ka ji da le town li la le village li la le yang isi wi tangkhul mayang la lom da la le tangkhul ka tam no sak lom da la le khani hi na than laga sai achu hi le ba election hi da le election hi da khle atam hidran khnui thot ping na khi hang ran khi saran
hang chỉ thấy cái gì phải cái là ít mùi shock ra được lấy khơi thoát vote mà sa sập răng cái gì ping 18 years mà cả răng cái gì ping lila hita da sa ko electoral process với hita da lấy ko cái gì hit tam cái gì thấy phải United States với election sa đây gì cái vậy ta sang cái khơi thoát mang nè pom đây office lấy ít mùi liver khơi thoát mang nè pom gì thấy abi hôm nay nè in the past 10 to 15 years thì khơi thoát cái gì vậy thấy rồi chief agent li khơi thoát li cái sang cái thấy bao cái rồi khơi liver mất giật khơi mi thada rar laga yang athumli dismiss sa se ji bamanim kho inaru hang dak leba hi kharnau ping wi thangmet ji shijin laga khnui thot ping li forefront li hai laga athumli lam matuing sak lo chat nga sak lo ji ba ji leng sak ngai organization khani ji wi role hak lak ai na le ping bang lak ai na khang ji ma le lak la ot sang sak ai itumui election itumui naga we society hiliva identity based politics khangreu sa thi yogi da khnui thot aga sa da itumui identity hi kali leg le chi theising khwing sangai ina achalaga I think it was a little over 10 years or thada in between that time Ukhrul headquarters we tanga khali mia khali chairman ma sang sak ni ji khui wangai na a hi sangjan ma lei nei ki ji ga thada akha atumui shangli sashai masarang ji ga something ritual akha mokhui garang thu ki da a hi khamang mi nei da tangwi chairman ma sang sang ni ji itumui awo ai wing shan li la shangjan ma kham shunga kala lakhon ma kham shunga li yarui hangabam li kathana sadla malay sak ne ki hi la shahaba I cha khawa study ma sa tu ki da chi subject pa ji liwa mathai thore katha sa la chi tha da lei da shai itum khni da ga sa da we have to identify ourselves as someone I hi wi na rai I hi wi mi ne a wi mi tun ne shang hi lei I khu hi wen ne ki ji thaising khoi ki ji ta ga sai kala naga society hi li indigenous peoples ne da United Nations when a recognition like high community akang sai kala arui hon totally by indigenous peoples he game changer because itumwi way of life he mushung mai khare ke ji hi ogathui na thaisa khai ne kala acknowledge sa dak ne chiu wangai na itumwi awa ai thot na hairami ga hai itumwi ngashan hi mangak sa ji lam sa baim ne ka phaji khui sai zagashi ji tada shift out some man say kala itum we modern times we global context na chatwa ka bai jili itum la morph sa khu vai sa se adapt sa khu vai sa se kala khnui thot bing akhamang lastly in a hangau ge itum khnui thot na higda election we process ni gazang he it gives a very fresh perspective idea la chumai da razang thai ga wala matai sang sa ge je da ina ga hang hi mokhui sangi jede mangana sangi jede phap matarar gi jede gi jipaji khipak la chimap ning sangam ne hang shok lo mutu shok lo atam apam thei laga matha lagai na chanphai sang rum laga ngajek rok sa ji hang ngai na ning share kuira Leiyolan Vashum lungsang lagai na youth and election we topic li ana mai khai mere important sala kai chungka mention sai chili khamta a khanawa itum khuni thot ping hi chungka leide lei kala decision making hi part take active samai da sa sei gi jiba hi hili katom ngai de lei itum hi election khra se tran ari honan I kha thai pogai office kai khali kerom kap laga kwa shai laga churup shai laga chi politics na sa ga ni shi khuni thot kai khali kala ka partia kind of partia kha macha khangrogli sambanga ngamung shau wai the shield thada changwei thada shichin dak le thada musang sangai mne khuni thot pingli labor sada yang pang shawang mang shichin sangai mne itumla 18 years and above kai government of India na he ping adult ne he this person can make his or her own decision the take kuya ko lungli ala our decision khui the re ju waina voting rights khami ka sani chu ka kladwa na hi chingum thada chi shat kai ka wa
na I ningchuk matha pai re ningchuk rer pai re na I we own decision hi khui pai re gi jiwe community ju vai na decision making li la jang say not just as itumi kanu thodu yang pang shap shik chin mang chili majat sangai mane ji che remind sangai itumi khar nau ping mang li depend masala itumi future ne itumi future hi election hi li decide kasane ji vai na itumla partake sa sai ji ji machan sangai li shi chine ari panelists kana osada Reverend Ramthar Kasomwoshi mitala kai our topic ka kang sada le choosing the right leader gi hi ana tam ka khimira no we hit the Yari Bang, Parkway, Adam, show me ching the Lehi, Land Lane Vorsaye, Adam Lamie, Wing a dog Lashin, the Gahida, the Yari Bang, Shepasa, the Glivang, remake up the Ningshi, Mingai the Lay. Ari ili matwing a second eye, choosing the right leader. He matui lo the kahang atam jeli election lang na yaw kita kamti lama matui ngai jini party we feeling he that the pangla in the leng roka with the arama is otherwise kaya gadla that the ningli la pning ai ka ai that the election mang womening manai hi choosing the right leader gaji here every that the organization cái tiêu in học là cái hắc cá sung the we leaders hi cái bằng son được lấy này rất theo đó cái bằng gà lưỡi đó rất theo đó cái bằng gà lưỡi đó the eveningly general sát lắc cái này là the evi thấy cái quy he share sang ai cái gì cái thà ari hon về election à đâm sát theo đó he party feeling lấy là cái ô ali chili cái gì bao giờ mất phình mi lo cái gì he remake up đó iji ya really pongai chala gahaya leaders kagabang gajihi ina teu mai ka bible ling sun lagala matui ngai khiwibang ena agachanga kathana hi kapang ragla khile hauda akachanga kathana hi kapangi gajikla kaji atam je tranjili ilamathe lui gi gi iwi on behalf ena kathana minganing aksa da kapanga ga hina iwi mohut sada sakhangai tada sathui haugi gi hi akha lega highway bangaina mi ba hiya iwi kathana kapangi ji mi bahia kachangkat in a confidence clay awilining sa kang zip competence clay fairness hi kathai clay hi maning khala kathan hi makapang bai chu waina itumna Tiawla gai village level way na hau phok yang se youth we kathana va we kathana kagapang atam je tranjali itum na kathada kapang grassroots level village level kung atam je tranjali ram agawi hang kapang ra ji hi kaji kathami kapang gla itum we tangkhul we context le tui Yari wivang paning kami ma paning kami jimate mane. Kadada Yari wivang kamadhaza ka shi jimate mane. Ka shimli ka sang ka pam laga liuot lam va the lui gaji. Kharam lam za thwe lui gaji. Ramwi ina ka thai ai na dangda mi ka chungka hang ka pangra gaji li. Negligent. Kathana ka panghili wrong leaders choice sag hai we wangena
คือจีเอาเงจีเพ่งพกงรกไก่ฮิกได้ฮิกจุ่งกันเลยอีอาริฮอนอิชีเอ็นเดนเบวี Pastors Association วี nomination committee วี convener ซาดเลยอิลิกจิกท่าอากาศนี้นะแต่ก็ท่านจี president จีกิบากกับปังกีกจิเลยโจอาจีจาระโจอาฮีนวิ่งสดนาวหลังสดนาวอาว่าพิซาเลสิงอาว่าอาวิ background ฮีอาว่าวิลมาทัลักหลังเลสิงแต่ฮิดาเด suggestion ก็สาละเลยอีวินิงลีที่จังกลจิกเนาะอีวิ leader กับปังกีจิบาฮีอาวิอาว่าวิพิซาสิงเอาไว้เดอาลีกับปังกีจิมนิมอาช่างเอาไว้เดอาลีกับปังกีจิมนิมอาเทียมเอาไว้เดอาลีกับปังกีจิมนิมก็อีวินิงลีขี้จังลีก็เลยจิกยาริวิวังอาฮีทันเทระกับไม่ทันเทมรักละก็จังกัดอาฮี competence เลยละอีวินิงลีหิมังจังดักเลยเจ้าไอ้น่ะอีทุ่มน่ะยาริวิ leaders to sing the right leader ก็จะเรียก Maxwell น่ะก็กระปียังไล่เรียกอาค่ะอินะป้าชกเลย A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Bible วีเทียมลักหายเอาเงินก็กระปีก็ท่านสักกี่จีบาเฮีย A man of visionary. Vision ก็เลยProverbs chapter 29 we verse 18 li leader aga hiya vision le phrong ra kala vision ma kala leader ka pangga atam chi tranjili the people perish mi ping shimana we mi ping hi shiman khai joi vaina ari itumwi topic li choosing the right leader ka ji hi chalak ga de kui itum ma shiman ka vai wang nai na im shiman ka vai wang choosing the right leader na im shiman ka vai wang ji dargar sai ji ne Sorinthan la football ngrew ngai in ka then dang da i la meng rew then leng rew ngai ji mi ka chung ka football meng rew then ma nai ngrew ngai tas khang rew mi mjang lam dai mai tas ngrew ngai lak ji mi le kha meng rew the ma da abrevu wi phaisa ung khui la ga wang rew mi hai kam sai na ung ra sa meng rew the la kha awining leng rew ngai ji la chẳng hiện thay lại cái này, y football người đeo ngay hao về giáo đó y football we feel y players sang sa bài la, nhưng liền người đeo ngay chứ là, cái y football chỉ we players mới sa bài chứ là, chỉ này leader sa ngay đang có cái chung lại, in cái thế anh đừng đó đang có hi leader sa ngay sir, cái thằng sa ngay sir. Kan ning lisa ngai ne na live rivana jiwi leader jiwi gift lela na thela na phaisa le gai wang yari wi ka than hi vothi phaisa na lo vai wang ra jang la na sha ba them hau da no wi background le hau da na hi yari wi jiwi ngam je na yari li ra than ge ji la no yêu cái thế anh đừng đó nó sát ngay này khơi nó vì lịch gift mới lấy mà này khơi tăng khu nào bình vợ thanh ngay sir bắc mình là cái hàng thà đó ili khơi nục lima sang rồi chỉ có mang lấy sang rồi tăng khu nào vì concept ideology hi cái thanh nó sát ngay hi bùi khai vay nó cái thanh này any cái học cái nó tuy là cái tiêu đa số đó vì leader cái bằng ngũ cái giá tâm hi li rót camera thì bùi hi kêu vay nó cái là chỉ có nali very run the gift like a malay la ji na ji ma tha da testing ga khui malay mane in a points minute ma ku ma miao gi da tra kha ma tui ngai la atam hi shiro dau gi da in a shi mai ga hida da phap da ga bai aka hang ga are burning issue aka election ning ai la men le dai
Indian we form of government minganing gagabang we system hi mathanagay dukhi no we secret ballot vote namgi gi hi ye system hi mathanagay dukhi Indian hiak system kamata no we leaders hi kibagla the kapang kui kawai we system kamata hi implement sadakle vote namdakle itum bing hina shijin we kai Chui vang aina itum ji shijin we kai wai na itum we right leader makabang kharhi kachung kale in a kharjan aga Moses we kharjan hi na thum kathela le kha thala la ari hiling sun khui la ka phapta ka bai aga hita da illustrate sangai chine Moses si kajang kat Israelites nda circumstances agna round now being we mayor now gudong hi Egyptian being hina sat thaulo kajibawa rao being hi mayor now chung sangai ka Egyptian being hi ku paura kajiwaina sat thaura kajikai ka avu na singlak kin masatadla Pharaoh naung lavu we now mayor sangsak laga ahi Egyptian ne da khuida glene Pharaoh we naung lavu hi Egyptian ne da khuida gledala Egyptian ne da khuida glene kha avuna alungli influence how the awi shanbai jonbai hi ba ka changkat ahi Egyptian we dress ngwai da glene Pharaoh naung lavu we now mayor ne jaw ga khaya ga lain bam da glene mi bing nala Egypt now bing nala Israelites bing nala yanga da glena ali ka anate Israel now bing raubam lige sifu laga chot chang la Egyptian bing na raubam li shi jin da gle ringa da gle akhon hi Moses na the laga ale shiao de Moses kashan ka John kamata ngawai laga Egypt we kashakaza now aunga we naung lava we kashakaza kamata tha ngawai khangai shai khangai ngawai la awi kwing doki awi le shati Israel now bing li le kai sar ino iwi mi bing hili raubam li haida le iwi rau mi bing hili ina than chokrai kaji hi awining Chui vang aina ana Israel now bing hili raubam juwe na than chok ka shap ka Israel now bing na phapda khungwi ka chung klai de ka dar la awining li ahi Israel now bing li raubam juwe na than chok plung ra ka jiwi uklung ning chuk ki lai hau gi da ka chang chang da vari vrawe adam ong shung ji tran li a mata kak khai Israel now bing li raubam we na than chok meo de in hi hang da gle idea ba kikla juga achu itum circumstances akawi wang ina Indian we azing lipam dale Indian we politics li alung khningai re itum ga da itum we election hi sang ai da ka Indian we election politics li ngrum hau da election hi li jang da jang hau la Kazang ami ka chi de hi yuli le ka shiami Moses ka tha le ka chi ka tha jili ka pangkhui ka ngai ne paisa le involve masa mane mi we blessing le maning jang mane lan le ma khau mane ka issue ji we atishu da a Israel now bing jili raubam ji we aina Egyptian wen than chok ngai chi are we desire ne chi circumstances ji achu itung we Tangkhul we along hilel high level li mingning ka kapang ka ji liver hi ka thawi attitude le ni si jo ya jigda jile ka pang ngai ko kala jigda jile iwi ka thana da hangai I paisa singa we da lan le yaw da iwi vote hi paisa in the lore no we vote hi no we hok ga da le we hok no we hok ina I hi compare sa ji translate Tangkhul now bingi na leo hok aman sak mai gai jong na we aman ka saka voti hok li pai mai dan yor za gai hi ka ta corruption le gai hi na we yari we leader ne da ka ta thang ura
chế này khi cái thà nên là ili thật là hàng rồi Indian with politics là party system này party system là với đó party system ili cái chú cha siêu party càng sắc ngay xịt ít mà political party khi cái affiliation mà này cái iwi sang ngay chỉ li iwi vote và năm ngày million mà năm miếng sắc ngay mà iwi vote thì in là năm ngày million mà năm miếng sắc ngay mà iwi thật là cái hàng rồi khi vậy là imang maning la iwi naong la vu li la ishishim gu li la ibre vu li la democracy we exercise sa tak le ji hinai ke ji ali ji we rights ji ali la tam mi ngai iwa mai na ilika na ili vote nam sa ngai la bai I hi da iwi ka pning share sa ngai na ili na candidate dak sa da na ili nam sa ngai ga nu wi mi sang sa ngai ga you have to convince me ili convince sal ili force msalo ili convince salo if it is right issue ili convince salo ning dong lai ni ina vote nam mi kai ka ili force msalo nan na ili convince msara laga lui khwa naw agli convince msa khara mi hina ithumi election li hangubam li Indian we hangubam li walaga 543 MB we asang jili walaga Indian we hang chắc cái thema asang jili convince ara gi no next to impossible mang ning sak ngai mi chik thami ji itum 236 lakhs later ga le Tangkhul now being we on behalf ina Jehovah laga he we leader ne the Jehovah gi ji mai shingai convince masara laga lui khwa now ugly convince masara laga MB 543 hangu chắc cái thema abam jili ji convince masara gi I say itum ngaz nai say itum we leaders choosing the right leader gi hi ming ning ba we khyon mang maning manai vote nam dak le itum we khyon le chena right leader ka pang se jai ka ba itum ka pang the se Moses ka tha ka li lek la Tangkhul no ping pa se yu li lek shi mi ji ka li lek la pa se example ak sangai iwa ta mi ai meni ka thum wat le okay hospital ak le hospital ma tha lak aina sai laga doctor ma khale ba khira ga hospital ma tha da ma sai ga ji shimba laga doctor va kama tha le ji na ga ji ba khira da ta li question sai ngai ji ne yang iwi take a queer teacher ili ga za drai mi ka shap ji building maning ili ga za drai mi gi ji hi kama tha doctor ji ne I ji choice sai in hang ngai ba ram nau bi itum hilibam dak le hi kapanga khai wi thi itum blaming after blame nan nam hai laga a jila a khi ka sa chi tha da blame sa bam laga ituma pai laga na vo yor za se rao laga chi wi thi blame sa bam jim sa se itum se asas se ha sa laga no we right leader hi ki bak la chili nam se chili mi se David aungali avavut jesina iwi naumi ra khara hi la pai ka ni hi la pai ka tu ma hi la pai da an phaning ka sawi aina vrivraw in ran ga hai khai khang gai yaw hom da ga le ya David li vrivrana aunga sa khawai ka pang gai chik tha ji itum se ha sa laga corruption mazang se no wi bang hai na vre shi wen le we abam nei itum wen na thai gwe no Mizoram li example lam sangai mane athumba ne itum li example sarano Tangkhul na we da vote sang se kamshunga akchanga leader ji kapang kwi se gi hi itum we na mi bing na exemplary set sami se athum itum wen jeng kwi naw right leader itum kapang se siasa la kapang se ning slaga ning shik jangkadai Reverend Ramthar Kasomwoshi
lung sang la kai na itum ka da ka chi ka tha na le ka pangkar khle chi hang mere hili kham ta ya ga zang yes itum na topic chi lik hyang chi tran choosing the right leader yo da itum leader mang li focus sa khai tha da vai bai ka itum ka pangi ji ping we roll ka ha ka chung ka jang kho ga ji ba ji reminder ak sa da ka mi da le ji ning shie itum na ka panga da le sau ga itum na mak ka panga ga wa itum roll jim le ga wa ka tha na ba ji ka tha da ka sau rayang chen na itum pang li le da le ni ba hi corrupt practice maning la itum na taising gui la ga ka panga ka jing sang sak se ari hi ka jang ka ta role of women in election hi matui ngai ji ne ishi speaker ak hi mara thu je na ishi hi cover ma sa thu re ishi panelist ka thumbing na nashi ka thum na tiao mai mention masa mi ngai ra topic ki importance how ishi shnau la ra de le online li shnau la chung khala yang de le ye few minutes is ari ada point khani thum chi ma tiao kha na thum na collect sa khu la ka mention sang sangai wo chi na thum na machuk de le la ka ina ari hi online li 738 na yang de le the ji athang ji how pok leo the 200 plus yang ga increase sak ngai sa da klene jen ishi achu program mi mikchung khani yang de le foreign countries li yang de le athang jam achona kha ili tax saung a hi ina khyang ji tran dubai li pa mai te like link ji hora mi lo the chili la pam na yang de le all over india ari hi yes dubai li pa ma khala tax sara de le bangalore li la yang de le Delhi la yang de le ai mikchong khane yang de le ko ka le thu program hi tangkhul naw mam ning la dan tangkhul la chung khale jen ishi speakers min amra khali bilingual english la jang la kham chui ne athun la tiaw mo phap ta shab de le ka da jen ashamala na thumna questions bing hi comment sami mo man lok ari ishi speaker ko thumna han khai chili viewers online viewers bing le request ka sani na thumna han khai bing chi kipaling han khangai kala ki question kala chi mention sami lo itum na chi monitor sala ka valid sala kai na le ka itum panelist pingling han mi ke kala issue we as program ni razang hai na thum ping la questions being ready sami man lo han ngai bi sim ushers ping na microphone pasara sare jen ari hi role of women in election hi ni chi thum we na tio mo mention sak ngai ma le saro do itum shnau bing na ta la kai na ashik tum decide sat le laga itum tangkhul lik hyang ji tran ila election khani itum shida ungjangai re physically chena almost or 50% of the voters or more la pai ka 50 or lesser hi shnaung sa sare kuchunga hi 50% of the voters is shnaung sa sare tha ga itum leader ka alexa sei ji li na thumi pangli shnau ping pangli 50% hi va le khai ni da khui ja ina khyang ji tran kuchunga ina ka khani ga thai ka thakla ji ka athang youth pingli ka has ka sa da itum shnau pingli workforce da shikshin tha da la ka thei tui khang phat khang sak li jang khang sak ngumung shawra ji ka tui khang phat li party li kala proxy vote shnau pingli chung ka vote sa khang sak tha da thei athung ki kham tham ri ji mo ngai na kala shipai ping pa mau ki da shnau ping jang kim tham ni ki ji we mentality a ka klei tha da thei ka shnau ping ni ji sang sangai mane na thumwi na thumli avak sada achonak sada ajarak sada itum khyashlak le shlagan leidak le society in regard sada leji na thumchi sang sangai no we na khamatha je shikhuing sangai na thum shnau women folk when khamtha je shikhuing sangai kala decision making li partake sang sangai political campaigns li political meetings li itum ari hon la photos ping je na group an chadak le je yes shnau ping te hangai ni ga shnau ping te hen shnau issue te hang khai mo ngai na itum society li shnau mag jang mo ngai na shnau mang da akasar ka yari wa shang work ji tran shnau pak ma thai mane decision making li shnau li cha ka platform ma khmi tha da thai da chen itum mer nau ping hi la space me shnau ping li decision making li chang sak se kala shnau ping la decision making li vase example la ka tha da in hi hangai ji irumi public meeting hi shnau mara lak mane shnau mara mane ram ko tong ga wi ne ka sal la shnau mara jang ai ji mara jang sui jen ga mara jang ge jen ga khina klam them itum shnau ping le ngi jing rang ma jing sangai mane ari itum na mp aka alexa ki da leidak le no we roll no we wang la chang lak kho no we wang election hi la saki la lak tak le ne ana ain ka kasemi jang gi je awe any activity hi nearly directly or indirectly influence aba pamre jena shnau bing brain now bing jilla as ia ma ba ram re inaw miar na wasang mi oro no ji ujat ai shi youth pa shili mi sang ji ujat masala achu ba mathala ne participate sa kala itum shnau na khidar kar sali gi ji candidates bing parties bing la mathala gan hang laga shnau bing wang ot ka sa
party or candidate pa or MP khang sang sang si in ta da hang sangai isi panelist ping na ka shi kha khui mi ro no thank you mà tay la cái này thật là tay đã hàng sang mỹ cái chỉ khi khám mà lấy mình này khờ election cái chẳng khát và thật là xin nào we Bali particular sala kan mà chỉ sala là chẳng issue we election exercise cái chẳng khát và celebration of political rights cái chính là sang sang cái chính đó khờ ít chúng we ba và conspiracy theory khang sa hay cái chỉ we ba hiểu chẳng cho nên là hiểu xin nào mayor nào mà khai mình cái chẳng khát vào chỉ ba we understanding ba hiva arui issue host na hang khai thal la shinau bing la chi va I we la changai I we sharu la changai cái chi we motivation ba hi lai phlung ki chi ne chili itum society ban la chi we platform ba hi la create sami ki chi ne chi la matai la khai akhane heli hen mai kharda arui we thada itum we ngachai li chatna da khlai we trend ba hiva Shinau Bali hai lag laga mian nau bing laga jungu masang rila proxy voting mangai na sa se rau kada idhum la Imphal libam laga Delhi libam laga hibana vote sang khafai ungra de le da ung da khali akhal ma jang mane mi wa Kerala li vote sangra da tai West Bengal li wa sangra da vai aji hili Assam wena khang te wena what sa da khali bing Arui with the sim sadakle cement mysteries being ending the votara do uncertainly de itum we live Jewish culture shman ka hai thai jena itum we bava okay nam haire ina kapang khangai kathana bajli ina information awi maramli awi ideologies awi thada manifesto mathala gan phapta laka I awivang athang ojana ga hang thala I wivang ming ning sang sangai da ring phala ga na wanam go khim ning la jo na si pa chi ka pa do chi pa chi li cham nam lo hi thalo ki thalo da doctor sabam da khale ba hina aga chang sa tu da it is not longer a celebration of our political rights chi ba hi ung ta ga chi le chang chu mu liver na wa ki pa li nam ka tha da nam hai ra da khamashat chi mang maning la thada cái thằng hàng của xí là ngưỡng ngưỡng sau là cơ boot capturing cái sao, chỉ bao nhiêu là voting machine sau cái khai, chỉ ba chỉ là vả khai ba chỉ, mà chả mà nè, issue hi xin nào mình nó mà khai là cái toang ở li, mà thằng tụi chụp sọc rồi nó, vote là sao rồi nó, là cái thằng nó bình là platform là mi se, mi cái gì vậy li, chỉ cháu we vote và nằm khai we chance mi lo. Cái gì hiva, ya really là, yang đó khơi bing, ngân ada khơi bing, cái là participate sa đó khơi bing itum hi, aji, thada, your we bichar, chỉ Haorei jang Tangkhul khơi ta we bichar sa laga, iva, I would like to advocate for free and fair elections, give opportunity, create opportunity, and let people feel happy to vote. Let us celebrate elections. Ning share, fatherly. Nani kani masangai le, ya, ketiau ta da, shuru khing ru mo sai. Aroi itumwe electoral process hili youth pingwi mang maning la marginalized sakai section he, shinau pingli la marginalized salakte. Kre campaign guide li zangai de chili itum na khajan wasa ga ai ikareling han lo yo na khar no wang phasala ni na khangjam ning beng han ga je mi kumo aka sada revrana unique sala ga na mier now aka shuna aka the create sami ga ne you have equal rights practice hang sangai na khareling gai shi da nu ngar la ga ngmung rok la ga ji ba ji maning la kha ala awi decision awi ninga changje alila sarono prekhani sao kita shimgur sao kita chan phai thalai na sang room laga hi tha sai gi jiba jiba tuikup jiba shimkur alung wi tuidla kha tha sal la I le hida da phaning kho gi jiba je jileng sangai khani tho dai na shunau hili ka sang khare akharang ran la awong ra na ai na thum ma thai thang mem cho ka sai ka pam lo itum na khredan sa khai li ung hang ji thai nau ra atumang no ojak sa tha ji la whereas
ก็สายก็ยังก็อาจุย society ฮิลิบชุนเอาเนี่ยชิมคุขังก็คุยจุงไม่ได้จีวิบังไงเนี่ยอีตุ่มเนี่ยชุนเอาเลยละฮิตาเซจิตาเซก็จีบามนี่ละมีก็ต้องหิงไรจ้าเสร็จ decide สัตย์เสร็จ platform จี equal สาระไงเนี่ยมีรอกเสอีตุ่มชิมคุลี we start as one unit basic level นี่ฮิวิฮิลีโจอีตุ่มวิชนเอาเป็นอีตุ่มวิคณิตนาชนเอาเป็นชราดคลายเป็นวิบังฮิตาดสังสักไงฮิตาดนวินิ่งจังจิละหังโลอีตุ่มนิ่งจังจิละหังไงกิจิบาจีชิมคุราลงลี first ฮบุกเรดจิเลงสักไว้บังยารุลีทัดครานาบิงลีละก็เลยอีตุ่มชิมคุรไปคราบิงอักฮารังราบิงอวงราบิง space จีมีไว้appeal สังไงนี่เชื่อนิ่งเชื่อเลยขณะว่าซาดา Reverend Ramthar นั่นละอาขคณี mention สามยาวโล Okay. Election here head counting này. Thế nè, dân cầm ngà là bài, ari rai cái sai là bài, snau là bài. Cái thêm mà anh nè cầm ngà ba chỉ là đi lưu trình rai trái. Thế nè rồi hi mà đại lại nè snau bình lý là thay ngay, snau bình hi sim li mấy phung li decision hi mà thắc lắc kitchen maintenance. If we hit a tongue, come out, shock look. The Yari Mangali. Nala illa velung rajai. China voti, Matalan Sang Room say, Itum Shinobing, Zatkana he Gadioka in the young Krali Magaben. Rise out Rajaga Kati Green, Gong, Beer Shaukilaga, shock low the Miano Bing Kanukung Serao, Raimasaga, watch out to Lagam Alibam, the Raiban fencing meaning money. Itum shinau bing the shock law, laga itum equal rights he exercise sarum say, no we rights, if we rights he rajai gaji he even message mingai. Ning shere shinau bing li tong akchunga katom de le miar nau bing na Zingkhai khai masa se kala ita da hangai itum program ita da yari li interact sa khar jan sa jiga itum miar nau bing la ai shinau bing mai thamai thalo gaji ji hang thaila ke kala ai na thumuji hitagis ko chitagis ko the liva dictate ma samre ya reprogram function liva kai thum miar naw pingla practically sa se ji request sangai itum otsak jang laga itum national pingli than laga athumang na area river yes patriarchal society sao male dominated ka sa society sao gi da athum na manga athum la dama chadar sala miar naw ping itum na initiate sa laga Talaga na participate sang success giji hangai kalai thada ka mention sanga athang khang thada itum shnau pingla marginalized ka sada klai thada theogi da hi topic ki quick shock sa nei kala political consciousness si leng sangai informed citizen sang sangai shnau pingwi higla vote ka sang himang hilimaning la ka shock jang hi shnau pingla matha mai da theng sangai Korean movie subtitle jang ma jang la Turkish movie subtitle jang ma jang la yang bom gauge modliwa example chuko atam chung spend ha bom gauge modliwa itum areri shok jang da klewi current affairs la yang sangai awang raping ngala nauping chithaga itum politically conscious salaga ka shok jang thei meira chithaga nalila muthung saka nala active sa meira ji hang sangai ishi online we nala questions ra phogar ko 824 na yangai ra khamjong lila yang dele ye mumbai lila yang dele ning shi na thumna sangmi man da npf and congress mar line ngar da la ru hi online le npf li sangra congress li sangra ji aida na thumla comment sa salo chili election result shok jan thein awroma ka ta salala na thumli la request sangai unnecessary comments ma milo itu mikchung ka pa da le valid sala athang Reverend Ramthar na khang thada convince salo qwine na mi pa hili sangrak lag ji ba ji thada campaign cha ji cha thamai kharo ko na thungwi ji kan thum na comment sa da klebing cha voters wing pa yamai pa shine warn sangai ji thada all right itu mi aram questions and answers questions quick vai sa se interact ka sugar sa se kalai thum panelists ping nala ready ka sami man no itum ka chot lag teo ka chot ma manai re ishi refreshments la teo me khwima man se laga ari interaction session hi khwima man ka vai sa se jena ishi
panelists bingli akshidama okay interaction ni how pok vice house ai thad le ka refreshments la khuying man se je na remake up the ishira jang da klei ping we na ka chi ka than nga han ngai le ka wa pangkhang mi lo ishi ushers ping na microphone pasa mi re na Zingra da aming hang milo introduce ha milo kachi wen crackler ka hang milo itum thei ngai ye kala kipali questions si ngahan ngai kla chi direct sa milo mia khana avung han se kala questions ka shabain da shek vaisa se kachi ka thana comments mi ngai la chi ba che comments ba cha lastly mi now se aria river questions si khui se chi utili shi live comments live finala itum questions si khui man ka vaisa re Mr. Ningre Munglui Twinala Silchar Wenla Ranguru Midalaye, Jammu and Kashmir really Mr. Khayer Kasarla Radalaye, Ji all over India Yang Daleko, Atumnala Atang Father Nahangkai the vote Sangras Haruno. Yes, Muninga Baladenum Talaim participates Haruno. Okay. Postal yes, postal vote and Saruno. Question ni Kresa da Ngahan Kuose Kipan Ngahan actually Pang Ray Samilo microphone Pasamike. Ashama lastly wam khimroko khringa hanse ashama lastly kanghan bashi jiun sala free sala gan han rokse hing rai ban le ka Mr. Sam yes Sam Lunghar Thailand and le yang de le ko chi issue he reach thala kan le de le questions quiz kha pang kha khang milo so hili question zak le question quiz question khang han bingli refreshment extra mi re athai na thai re chi chungmei da khok khwiwa myo lo khachi kngya achiwi meeting organization de ka tiao khang nai myo lo mic le khachi kngya achiwi meeting organization de like Sorinthan kala panelists kathum Reverend Father Vialo Reverend Uda Ramthar Jan Kashikni Leiyolan Vashum Katumlila Yaru Tunan Ningshikumi Telegi How Pok Sat Hangai Inang Hangai Bahine Atang Shui first speaker Father Nakang Church and politics, which you say in a Chilakan Hangai. Are itum church nova, church politics will lecture, because I'm palm. Agama politics will lecture Satwago, pulpitly a commercial rocket, it my germ saling. Jan Chikata, politics and church. Lesson like big, just look at that. Are you speech up? I look at you. Aral has tail. Two, she now with Matangli. Etum Kratot Atalako, snow he, election day. Candidate being shooter saga, can't sell the Kusai. Karama Malaga, Atumli Rush in Bogi, Young, in Park Sarka and Tame there. Yang meeting Mama, Magna Kuzmo. Atumajang, it man one commander. Tangkhul Theological Association, Sauda. Jana Snobby, Gata, Kirk and Doraman Jana, I rather know. Kerr Atumlichi, roll music literally, Nelang Hamel Batraquilo, like a word, essence Samilo. Hinea, Snow Kankaja. Naura. Azalaka. Huh? Janala, it's not Ayali, Manamyanoi, party week, Patno Lelaga, National Day. It's in Tumsa Hokulaga, SNTC, like no Miller, some Saki, Hilaka, Snow Kantaji, Atirashun election. Huh? Jana Breving Radilla. Shock highlight. Akaran Hilsongo, Gitan Perivision and Kaishita, Ashishimku, Tughada, Nameranella, Officer Jada, Avui, Avilumaida, Act is Havashum.
German member. Da Avina Anoji, how Nongraya Avuli, Mission Sadi Mavalia, Kalachate. Young Jaida, Nawana Avuji, Avavuji, Avuni, you had Avavu to condemn on marriage. Little Sogan Avavunum Suzaki, Kakaji. I need Savanujum camera dance under Avavuna car. Jana Ara Avavun, you know, clay river. I can to the Utition to the young. Taga Avavujum on my day. You are Lahang. Oh no, question Chichibajila. Your snow. Okay. Question Bajing Hanyola. Okay. The snow Rumlikangana. Janny to Bavarilla. I snow Hasalo. It's our grandchildren quicker in the decline. Jan Montan, you go, them still New York. Okay. Okay. Jana last other. Okay. He popped out like hunting, eh? In Brewing Rhine and Tumsa society comes like a Alison said, Fun Quiz the China, you will rush. Her is probably hung young. Can't they take a tongue and then he started Imphal recall. Her election never. Young, come and make it young. In the hilly is meaning a cur. Young, no, Aquimux. He. Okay. That is young. And now in some of the society, yeah, so long. It groups out, yeah, Musanga. Jana, I didn't have the question being here. Yarili, Matam with the pop dark away. Okay. That's from there. Arimotiva Samilo, Rum Samilo, Tangkhul, Katonga, Matam with Daja radical election. Matam with the vote me, I say. It was the party back of manifest Mumtam, the Mishlavne. Quit to me, candidate Gagabachi, what cuts for how the Janet and the party playing was hard. Janet and Argent no round to Contone. He's the diet at the Sakboki. Kulakaman knows quiz. He in a question she can't go the young. And Jim Tomtana, are first church, Ariganishna, the Kangamilo, missionary. First question he interesting side. Interesting side I saw by the queer. Father na Hangamiolo our question Jilly. Okay. Our leading Shlaghaira. Shina Wibaji Katarikula Chipaja now the Manaquis evening like Church Wibahi Yoga to the Delmaker, itum pap down room 5 sase. Politics and the church here. Achimang Manimane. Hoku Pog when room the Rak Heinig Jankat Vajang. Church in the politics or church Dharma in the politics the track influence. I relate to India Lichi experience had the Kalene. Marakali it had the hang. Blood is thicker than water, the hang the jang. But religion is thicker even than blood. Chena Thermarin Gijihina politics la trakala influence la sai. Laka Mazang Marajil Magzang la Mashabai Mane. Jena politics affects everybody. Ka Ajui itumwi context likatakla jilaka. Janjam Sada America Wichaka. Presidential elections at the Lejaka. Atum candidates being rang saglaka. Debate sang sake. Kiwang and Ningdale. Kikalagaji, my sa and a Karjan page thing a sake. Yaru question queer. Jita the Salaga. Kajibana, Kajibali Chamerical Jibaji, Matalaka and to the Kapanquikavai opinion formation by he lay. Itumulia, Chungdemale Mene Chitaji, Murum the debate sakangrum. Kajita Bumli Tada Tang Tang we developmental activities li high laglaga. Now we mirin li sadzilaka high, for example, moral questions, ethical questions. We matangli Sakzile how could the debate sang roglaka opinion formation sai. For example, America li chaka pro-life, pro-choice. Abortion we matangli. O kajigita foreign policy we matangli.
kajikata developmental activities li ethical issues dilemmas wili tada mathala kan ngari kan hit halamo gaji stanley laga ji bichar sakhwai chan samphangai ichum wili wa chikithala chungdama lemane issues hi thaye gaji hila chang laga ichum hi kahang thala naga yurwi wo ichum yur khalatawi apam la maning thugda country la maning thugda mi wili nablaga sagda khale sagda itum khalatana he iwi issue ra chu issue in the present sak vaila chance la male papa mane chena marak khali katha da church na opinion form sarak lag jiwi question kharaj liver pung palak khwai atam la ngasai marak khali questions itum na deal sa da khali very peripheral kala not so important questions and issues non issues li itum ngamung shaulaga tangkhai la ngawai ka arui church we roll vaki color itum with vrishna ga sada ka jigtha roll ngrew ra ka hi da hang hai no we shit ka sangji no we mirin lil na okthui ji thegi jin ot sakai na hi ga dong na maya sa re jidla spirituality and life no we faith and practice hi bai hi lijang chi ta how ga da ara he got with political issues li itumna paning laga kamachuk chitran he iwi very shirinly inang sung laga khayang atam chitran kathada lekhala gajui bichar ba hi sagi chine kahang thala church li pulpit li party politics ideology politics haina shok matu ha khawa cha ngam flungau re church we roll va chimaning mane church we roll va formation of conscience church for principles, values, virtues li matui. Chili information me. Church for party politics, individual politics, personality politics li matsat mane. Church we kala dharmar we roll va mashun, magun, values, virtues, ethics. Hili mashunga hima mashungmana gajihi. Ayaw now bingli kala ashangli phaptang saglaka khalata kapangkhui kishabwi capacity building chili itumna conscience formation do hoy chena conscience power form sara church ka church va party politics li matsatmara kyuwangkala laka limit masaki chine church we outreach pa hi limit masang saki chine we speak on principles and values and virtues. We don't limit ourselves to one person, one party, another party. He we mongai na tsahaya ka church we roll haglaka na leye. Ka church we roll hi itumna party politics li or ideology politics li zangkliao da you limit yourself. Kala chiliva church we odong rod mani munichi. So church va at some point we can say church va arriva utopia ling ning da khleko. But utopia hi ta na ho ma ji bai ma kho chena church na tam khami dharma na tam khami manga aina na we individual right na khalata na exercise hak shap hi we stage li rar no ji hi itumi se han ji kala itumi ka chi han ji re ji hi awon han da khle ji li answer ma sa da le khala ji im thai thura but itumi church we shongane itumi khangning wachine. We speak on politics, principles, we speak on values, we speak on faith in action. James nahang da khle thada no we shit ka sangchi no we kapha mirenu otsagai na majithaya kha achone makana mane ba hi mamla ha se ning share fatherly our arui ji no question ji mang han ka mi do satisfy sa do right musuk tel mi mic cái thà the church li ang uti bai lo ju pon ba for example ari itumi for gap the PGP we manifesto li one religion one nation hi tha hi song how cái
he itum church time busy guitar. Okay. He itum ning guitar patang. Okay. Open computer, I Exactly. have partly no computer. Mission. Not my church perspective, I know. He church shares guitar. Okay. Jipa specific salai nak. Yeah, specific salagay na hang logic. For example, itum example watang hang tala. He America li kachigita churches na flyers shock me eh. Kachigita flex prints halaga church we shit kasang with tuipong bing. For example, yang shit kasang with jakava therma we kahang manim ko. Convictions and principles hit halo the guidelines he kapishok laga flash kashala ngavakape. O TV kitali aman advertisement umongai na ita the shock milang ngavaye. Jang ka ajui hili itum na hang logic cover directly BJP we hit higher ko the hit higher cover himat habai marko the kamatui jang jila sometimes jila kachikatan offense kui hokada nana kui jibava ina BJP with dharma we li thako jiba hili hai lag laka itum the dharma we matangli mamatui salala ina Kachacha we freedom of conscience, right to freedom of conscience by he ngak kwai katong na paningong milo. Indirectly salala issue chili sajidele jang. Nana address ka sajili nana issue bajili hine the pinpoint sala kamasa salala. There are many ways. Tada apong katara kawena hiwi message hi pass hakwi ka bai lekape. Jeva mahang la katong na teser jang. Ji hada zat bai ka kahang thala church atang itumna pinpoint halaga party pa we hi thai jaga wa ja khonzar hora church khonzar hora jen ja avoid sak bai sak ki jine kha jili lesson mi bai no we pacing machine we pacing ji ka jili khala ga ba ji wa church is always free to do that and it is right for the church to do that he maran akhui prophetic role ne hi ma kham shung jili kala principles nali no we Christian values li affect saki ki principles li ngasung laga khanganing ji liver church we role ne cha saplung gi ji ne ka tha da sara diplomatic la saplung gi ji ne kala mashune ne ka ji thali hurt masala ka mili no we choice by he exercise sak shap we motivation by he sak parada he hangai. Okay, Ningshi. Answer to satisfy side the kuya. Next question. Atang shinawi hang jena awoje hang jena. Tingam John A. Shimre, Colombo, Sri Lanka. Wena naitada akakapit lego. Wake up, girls. You are the leader of your life. Dana Ramjan Sangdalaye. Ishi online viewers be active salain pamdalay. John Pem Schubert, Germany. Wenala. Anala chunga ka tom Sangdalaye. Ningshin to the young midak lewang. Next question quick. Vaisa say. Kachikatan ng han hai lele ka pangka kang milo. Microphone kuiramike. Arachili aka. Ning Sherry, Sorinthan di kala isi banner tumde. Iwe aming na jinaw yo jingai wen. Azum daila kain hikta chances kami wang ning shitlay. Ari Reverend Ramthar question sao ke. Choosing the right leader, yeah? Right leader. Kjemdla. He li atang na example lak hange hospital di. Building mataji doctor ba maklay. Building akajia building mam tham ne ka doctor later na ilirai mi gshap doctor ji later kleine azu hili khni thot ak sa dai thum leadership gagapang hili ila doctor khalaya ili kajat rai mi gshapa leader hi kapangai tle jen in order to choose the right leader is it free and fair election feasible in today's Tangkhul Nagas scenario or Arui later clay hili free and fair election here. Itum right leader ka pangkhwai here. Possible de la. Indian we democracy we election platform liver. Indian constitution azingli party hi katong form saugida. Indian constitution we beyond that any party in mamuti bai mane. Chu vaina
within the constitution party from Sasera with any party na tuiji matuigi jaw with right person hitagaksani I winning legena free and fair eva kiwaina mibaji na qualified saiga competence lehaiga itung wivang ana piet kita ka kai malay mane kala free and fair itung we a right leader ka pangga kita ka sak malay mane da kui the year chi da sampat ka hai chi shabai da kui Okay, ning share. Next question quick. Vai sa say. Cái chính thân ngàn hai đời lấy cái bằng khắc khang milo. Yes, of course online đi. Yang đó lấy bình đó thùng là ngàn hai đời lấy cái vợ ngàn mi bay đây. Aro hi 900 plus này yang đó lấy ấy. Thùng là ngàn hai lấy cái ngàn milo. Priority và ari ra rằng đó lấy bình lấy mi cái. Hivak liaka. Cái taping này là prepare sa mi man lo mang ning ka ngay lấy cái vợ lại đi lấy cái pi là cái pass on sa mi lo in ang han mi cái. Check. Original we meram jili ina akhang han ngay jine. Cái là ina feel sa da lấy thật da I là shinawa cái sa da I Tangkhul Theological Association ka prahi imang maning samra ari awana tharlai na hangai roko kiwang le jilaga shimkurli election ra hayaka iwi tui ena zadra ka jiji tharzai na hanga khai nei mashung la kai na jiwa hangshok mi hai la kai jena Tangkhul naw akasa ta imaram hili ka phungdung le ra ka prahi shinaw sa da sipsala ka hai apam mak li ra pra ka sang nei ki hi shinaw ka tong na feel ka sa nei chi pa chi wa jena hi ka tha apam hi wi ena kan chok khawai jaga ji ka tha itumi pontage tha da lei da klei hi shau khai khawai ka tha da sar khala ka ji hi tha da apong rai khui ka pai ka zat tha da shimkhurli la pray kar no society le no itumli hi show me khawai shong fuji tiao mai khala hangming sakai ye rather kle speakers ka thumena church wa wena la youth aring la naw bing chi ka chi tha thadang ko jina kang han lo chi lang la naw bing mang han ka khleng jing han je na shimnung ka sha pa na khwaina na jing han ji na ki thau lei da chang na khwaina ngning ka ga ji na ki ba da ka ji hi kang han lai kap hawe itumi apam hili chu wang na hila tiao mai ka shom mi khwai jiga ajui speaker na la mara thu gada itumni hangming sak ngai kala iwa hi tha da la feel sai ajui women and election hiliwa ka tha da feel sak lai jiga wa itumni empower sami da klai entrepreneur ne yang iwa manifesto la yang ra yang iwa ka jiga tha party na key manifesto li ka phunga ka li prata la ga shinawling jon ka pai shon fu le kla ga ji mi pa ji li la sangra yang iwi shit ka sang le shinaw ka tong wi voice hala pai da khui yang maram ba wa jo daw mo yang chuka wa itum ni mai phung ne athang kitchen je ro wa yang kitchen mang da ayar le sho ka shinaw kya ka na sip sa da lang phai la ga shimkhurui wang awa wali thak khwai da shinaw ping hi wat sak fai vote na mu sei chika na thum ni shap nga mi la ka awon hang thada itum hangar ko na waw lo yang na zatulo na shokulo yang khalig su wat saure ji kang thum na shinaw na akhawli phung laga letter ma phung ga pai ji yang itum li thada shichin laga ma ka pha abong li itum li chuwe na mu ka se ji le I thi phung ra da ka sai ka pam ka hai hi ka tha hi ka chung ka lei ho da tiao mai ka hang ming sak ngai ning shina re Okay, mai ni shik thum da cái chi chao thei quick share sam yol mà thà cái yêu thei khỏe cả thật là hàng ao cái nhưng slug hay là ajui hi issue panelist na makra hi itum misadle jang khat jang ari madam na John na han da khlei chili ina thada general context hai na khathuk na da tiao ka reflection a ka hang chi thege vrishnaw sere hi ka patriarchal context li okthui da khale shinaw ka tong an hiwi ning ka tiao chi samphang bible li la
juhti bing we context il chi thai patriarchal context side the jang china bible ke pi ka hai ji la me now mangli thada importance mi la ka pi ka hai thada itum pa khwi khog jang khat wa rivra chi ma thamane china ina hang hai ba thang il hang hai ra shit ka sang ji lei ki shi ji o tsakan ji thegi ji ne he we back a barrier shinau bingli yang ga we barrier he kajili kai rakhla jila ka hili simpan ga bing kachungana he paningung sak vai la hangai ye shakaza atamli sim ka ban atamli risik sa atamli twing shit sa de inanali I preve sa da khira inali leishira kala khaya shira ji de lei ka shi aina khaya ka shi hi vreshirin wi pakrne kala hi vreshirin wi pakrne jauga da khangteli apply ma sa mane jimning itum wi wang wa vreshirin hi itum wi way of life sa hu da ina miar nau bingli apil sa khai bawa leishilo khaya shilo khaya ka shi lei ka haji tharan shinau bingli atum wi space me Prevung rabing lil atumui space me. Itumui society he we takli ragik ji I think we are long way behind now. Itumui tada ari yanga laga US jaw se individual freedom kaji atum extreme chatlui jang individualism freedom by his stress na haida society by hinala suffer sadle ka ajui live itumui va tasting khui laga individual freedom la balance leila kai na miss kala social bonding hila mathala kai na ngak laka kai atam jitran higitha thada katong ali importance khami wi atam ra sare ajiwi election leader no sim me phung with decision leader no itum shinau bing na choda khle hi eva first point hada khayak sim khle wang ne kala khayak sim khle hi mere now individual mere now lik pen khawai lama le min pen pai ka thalala ko tongal athum le lama pen pai mne this is a baggage of the society this is a hangover of a society itum achala ka awoi we thoughtly he thada shinau bingli ka diaw kha nem da or athumili right mam khalai mami thu ka da lai tam khui ka highway thili la hi ba hi in a the salala I bravely he thada right mikwai gjiba he we are still yet to take that step here society will baggage ne responsibility pa hi ara katong na khwigi gi ne chili hen me kharda hi mayor now being itum na khwigi gi ne kahar now being yaron now being itum na khwigi gi ne I think this is one culture that we are in athang refer ga saje new culture of being a society new culture of being doing politics athang ga hang thala election we ochot higta hiva it is a celebration of democracy ka ara itumwili shinau bingli no o thada sim khurwi apreve mangli maningla naw nglangwli o naw mayarali awavna nam phusa laga ina chada khliba hili hi thada chadra isi khurhi kaji ba hi we are actually itumwi wa chatna hogda e da mya sang serai re chidla ka kachangkhat the shim khurwi now miyara na now lava na political awareness le lagai na kala enthusiastic sa lagai na I ba hili minga ye ji ba hili avavna maming sak thoka block sa ka how are we celebrating this festival of democracy yang jena ari nga handa khle hili me shinawe akhon sa da appeal ka sau mo nga hangra khai ni hi jena itum hili he would occasionally khilaka mayor now bing ko dongali gar now bing ko dongali appeal sanga ye khayashi se khayashing rock se leishing rock se election ni mangli maningla ot ayaya vali khayak shile ha legishi changhaya kha simkhurla ring phamaira society le maling maira kala itum we yaripan hi I mean new ambience of psychological ambience by hiraki jine hibai hi hangai ning share kuira Leiyolan la tio convention samilo rimai tu ida awo we adan question ngan khai li ngan ka mi ngai
ปริวุงระก็ละนองระลีอาตมุยคุชิสังสักละก็ result ที่นวีนามชุงเอาเวอร์อักฮาระบ้านมชุงเอาเดมหังมลากจีเจ politics เวจิลิมเลมก็มิคุโมวีอิตุมวีอกทุยกีจี society ฮีอินมหังมลากจีเวนะมเชมกาไปนั่นเลยค่ะครจันสังรุมละก็นวีภาพกตาจีคีอาวีภาพกตาจีคีอักฮาระอัปเรวนองรับบิงวีภาพกตาจีรุมละก็งะไตเซจิละ Father Vialo na hang khai da decision ji respect sang roga ka society we shem ka ka we phai kar khare ji family along ji le ho phok ji sak sa ni ji je da aprevu na ngatai sala ngatai khlai ru no ngui la ngui khlai ru no process re election hi wa singum phanga we khar jan mang dai shim khura ka sa hi wa mirin pai da miyura ka sa da so pam gi ji wa mirin pai da sak sa ni je da ngatai khlai ru no ka kai ma lai nei itu mui sem ga gawi paikar akhanei da khwing sak ngai chi ba ji ba kala ajon na kahang jili shino bingli ka tha da shok mai laga atum li ka ta da shok mai sak pai rakle ki ji ba ji athang oja reverend namthar na kahang tha da kitchen mang jili confine ga sa ji la maning la ka shok ngasak laga atum li jo ajuwa na tum hiwi maram ling zek sa sai isi sim ko hiwi maram ling zek sa sai ngso naw bingli lang ngso hui laga ngla naw bing mang sa ro no ngla naw mia naw ghar naw shi naw ma khai lang ngso naw society ngwa laga achu ba hiwi topic ng zek sa sai chi ng zek ta lei laga ng zek ta lei laga in dang da society hi khunuk mahanung lak mre shi naw bing wi right shi naw bing wi voice hi recognize sa shon re Mia now being na itumui voice kushon lo gaji la ngui re. She now being la I itum she now side the itum li yang kai aju ve kushi sa jilam sa pa mikumo sere ajichali revrana thangmet sang mi khai ji shijin laga ngrum da ot sat le laga in dang da. She now la mia now la she now la khar now la. Ka pha sa ka vai liver jingkum ma them ne gender ma khaim ne ngrum da sa bai sere. Ning share Okay. Yeah, kaila. All right. Ning share a question here. Malay le. Okay. Hilia kalay dele. Jutili. Arajli lay dele ye. Okay. Bangkang mi manlo. Hello. Achi political awareness. Jawgada mashwailag la ishi church we matemne youth we matemne related to election. Jaugi da in la akhang han ngai ring phai panelist bing na horchak khaya kada da hang ni kala mong ta le re ka related to election jaugi da hang ge achi wa naga hi st seat of the Manipur hili naga naw ka phlong aro jiwang ring phai candidate st of the Manipur parliamentary constituency li naga naw neng la candidate male lu thu re o ka khnang ba ba Kokimi Zoe groups kata the candidate marashokla 3 lakhs and plus later khalya group tina kata the candidate marashokla taga ashim marashok ji khwi maram marashok tu gada ishi nagava and contest and agak by adam hi ithum bari khong akhli tong laga movement ag jadak le adam hi and contest and ithum manganing rala mushrooming candidate shock the hi political party heavy figure party bingji in terms of grow mi ji party wi wang phesa huil ga shapa sa ga da pharing thui ga ga irum naw bing wi wang ya rile shapa sa phlong ra da uglungli jang laga khangning maning sa ni ga tha sa kha ji panelist bing te ko study sa sang sangai ariwe khong chai ba shi hi modina amit shana suspension of operation mangjek mroko nashi candidate shok kha chiga separate administration nashi candidate shok kha mangjek mroko isi nang jek dale laga nashi mashok lo issue we alliance li milo
the tiktam akhmi hauga the candidate mrashok jiga jana ji itum iram na ga no bing hi study ga sadra ga sai aram na wo candidate shok ga isi underground hi chungna le hauga da akha candidate da we wang hang mil mi jo we ku gi we tha da jiwe ngayer ga dali isi we main objective hi situireng da le ba hi man Haorei pe jon me yun khuiram re isi khok masalim re jana candidate ma shok sei da le sa ga isi na ga an contest le masara ga isili athum politics chu me khaila them me khaila jik deu ka study sang sangai are isi wili local leong jana iram naw bing hia ga donga me ga iram naw no ga ra ring phala ke ka gi ji le awi party the such a sir gai personal gain le laga candidate ji shokai sir gai la kala yarwi naga we bang ithum mi thada le khlaya dam le unanimous ithum ga dong ngning gi ji bing ra laga consensus a sa sidda ka thada decision mu khira la jang ji ba ji wonders high ajuwi iwi personal opinion da se an contest mia khamang shok re thaga ithum we le da khle framework agreement mari khong tong da khle ji la mayang na le thum le ka thring le khang ji la respect le me how da twi khmya thak ai na lang jek me la honde khik de ga ni da independent ka tha na ga salo ithum le sak dam ga khya dam la ra re ja nei thum hi ajuwi political awareness hili ithum na phapta gi ji ba tribal seat hili isi candidate na winner tawro da jimang na la maring pha hai se ragi da khlai ba ji ithum thuk me da analyze sal ga ringwa khwa wi songja je machuga ga phare india na china le khang ji 1962 wi rai ja nang ji chang ja da in terms of crore million defense li budget ji hosang da khlai ji ne arwe khrom ba de ngalai ji lo population ja ga chui la hong ja ki ga ma khaning ji le kap khawai ki le how the respect le ngro pam da la ithum ma ji ithum me adam hili in hang khangai ma de khangai dra khale sal la ithum me na ga yuru wi ra mi le ma le jong sik je ithum le la nai da re jan iba aju election hili back fight le ma sang rok individual wi wang le bang na mam ding rok na consensus opinion na khale ka pha candidate jeli ithum na ga na kho sa de miao sik ja ithum le la mayang ba shin le respect sa me gi ja de le da khale ta da khale jila ung da me ne ga jan panelist bing iwi he ba a hi tha la ra ga ji ga hang la sak re point khani outer Manipur we sit hi tribal na we sao ga da iram naw na ka naw ga ra jogom ba ka ariwe ashin ba khangning ji ithum le athum na upper hand khui de le la laga ishin an contest na mung dar ji hi thaga ithum hi divided house la ji teu kha na thum me background le analyze sak bai khi le la yarui le hang mathen ga bai khi le la iwa ji serious sala ga na khui polling station ling nang nganaw ga ji party hawe manifesto party hawe ga phak si ka hang ba hi aju election we journey meaning mai de da iwa panelist bingli ji to comment sang sangai ning shra ning share khipali nga han ngai do jiga athum anyone miala jiga na direct sa pai na anyone mi ai anyone jo akhana volunteer sa kang han ka miol jo amai Leiyolan nang han ka miol lo tha ka ana kham lungjang mai thuit le ni thot chai ja church wi sa thue da mang han ka leng thora ni ni sila ke pangai idum we achu naga we society hi ba itum na thada khai khang khai situation na li ra la yaw gi da itum we collective good itum naga yur we wang hi pha mai ra ga ji ba hi decide ka sa hi mi avu li la jang set le ra I la ala na la naga yur hi ka da ra sang sakrak la ga ji ba machuk set le ra ka achu election by Indian political election ne yang
hiba within the constitution and under the constitution of India host kasa process ne democratic process ne hilina na itum na kya ga thinga lak vote mathirangai na nam sal constitution of India we ayarly kik la effect mala imne alung mangjili effect la sane je the mai consensus salagain la khamjuk chila phai free and fair sa jila phai idealistic salagain na khamjuk kaji pahiwa thada marakli wa realistic magasa practical magasa lang vai katha sal itum achui nagawi society chang hiliwa Lok Sabha outerly Naga candidate mati laidle he could have the consensus aina ali jili jibajiva itum mahangramre alamahangramre yaru liva kipakla chiva mahangramre katha salla iwi opinion he ko jibajiva mi na hangzat pai iwi personal opinion hangauge even mi pinpoint wa masamre katha salla iwi ideal candidate Lok Sabha we achu outer hiliva Naga Yurivang Odram Ngthuki Gijihi. It is not for Naga revolutionary struggle. That is not the work of a parliamentarian. Yang chi confused sang sangaim. That is the work of the revolutionary government. Itumui odnim ko jiba. Ka jili atumli cho ngachon vai marakli mutui sang mi vai jiba sabai. But there are guidelines. Lang namam tui baim negijing vai parliamentary language kala itumwi democracy we alungli hyak mang matui bai within this ambit kajibaji atum thaire jeda iwi wang candidate bai wa achu changli wa crucial salakai issue hi ili hang logika naga sada itumwi achu chang hiliwa free movement regime scrap sami gai ba he hili mutui shok ka shapa naga hi itum India mangli ko pamning de Myanmar la pam le de itum ji malaya laga fence sa gai aruen dang de Nagaland Assam Manipur hi ka thum hili kai exam laga hersang mera laga jilila India and Myanmar gai laga hait le hiwi chang hiliwa fence mak sa fence ka sa wi tarkar mak lai hiliwa fence sang sakra kji kala free movement maling samra kji hiwa hilimam tu shokrar bajiwa candidate ka sam ting jam da hang reiwa naga yur khiwang sada simkur aga sada society aga sada okthung room vai kji mninga wa khileida jikhni jiwa tarkar sai yu thai khoili kala achu hiliwa state Manipur we alungli je akhawa itumui naga we society we alung hili Legislative Assembly with delimitation by hiliva pangla kai nang rang saklaga achalaga itumwi mingning machine chung khamai ji suitang sakai je to its rightful place sami ga shapaji ji sami rei da kahang bajli sang sangai iwi chukham jili yang iwi personal opinion ne je kala itumna collective salakai na society li parliamentarian akasada MP akasada anaki saran giji tika contract scheme jina parliamentary otmanim ko hangse jiga jiwa it's an offshoot ra shok lungi jine anapi le bai scheme tika jiwa le sason re ka legislate sathai gi ji ain ke sham policy ke shamli sathai gi ji that is the first thing that they have to do atum we first duty ji ne ji ji sa mohung laga yarui wi phak vai ka da sara gji ji cho awi policy ji implement sa khai dili thaka offshoot ji development infrastructure hi hida da khuyung ra atum li hida da encourage sara women groups being male groups youth groups hiwi entrepreneurs being li manufacturing industry software industry othik laye it is not confined to one particular job jeda achui chang hiliwa encompass laga naga miyuri wang the firstly machuk mi ka shab matui mi ka shab kala yarui ka tong ali thada comprehensive salakai na ka pha khuira mi ka shapa je chibadli ka pangkang sangai now mo ithui da iwi thada
ningli in a sanction gaji hi itumwi MP aga sada MLA aga sadala yarui ka thana aga khra gaji hi paila kai ne yarui lim khung sangai ne especially MP we election hi yarui hi ai kisaragle aduna wasanga umri tada idum lui waw se ka sangre chi tada sai voter turnout kham thala mang wam ne thawal liang lo voter turnout hi 89 92 95 93 92 itum ram live 76 78 79 laga hiwi hina thada ai ilagai da itum tu ki shabje tek kham da ya khade jiwam sang sang am ne na iwi vote je itum wi voice matter sai je na na wa khanam je chile ta ka sani je kala itum wi naga wi hili matui laga hand thada against ka sabing deliver no itum naga wa hidaye na tum na matui ran ni matui lo itum la matui ran ni matui ka itum likhe ta ka itum le hida da hang rak je ji hang de shapa je ji ka thanang sa bai we hang the clay hili you co-panelist Leiyolan nam thalagin hang mi haira here nang so the in the supplement ka sangai India we election system by he neutrality we principle line na sak vai the Indiana government na machu khai la ka constitutional no framework we alongli election commission of India hi pura independent sala ka hai constitutional body ne ji hada le da khle atam ji thanili arui oja nang handa khle jili okay isi kuki kongchai ba sin na candidate mu shok thura cha athumi bichar sahira ithum na hili hine jilala conjecture kala speculations marajang laga hiwi alungli ma individually I have a wish you have a wish that we have a consensus candidate for example akhamang si japhara hitasi japhara chirajang the jiwi wish and aspirations le hawada candidate khangate maling sak mara gajila mahang pai gijine because it is a game in the game of politics there is what is that free space for everybody gajiwi achishoda sahawgda itumna candidature by hil limit la masabai mane it will go against the principles of freedom chita hawgda limit la masabai mane khajiwi alungli athang isi reverend na hang jite here ara candidates ping hina convince sagshab ina kiwang ning de laikhala ina your wiwang kathada ki sami shab khala gi basia conviction cha athumi rhetorically le lekhaine kala athumi rhetoric mangli maningla athumi khalatawi individual conviction mang maningla actionable posturingly lekhaine ji iwi ko panelist na mathala na hang mi haidra kachi kitha the aspiration hi lekhalag ji mai individual opinion salapai but it could be the opinion of everybody ka hang the khaleba we cannot limit candidature wish as I may I cannot say we will have only one jiva it will become against the freedom of conscience and political rights of the populace kajiba hi thada basis sada hang coming mane jena oja na hang da khlejili ngui na ning da khleji kajiba maning mane an question ka sajila hypothesis and hang coming ne gidla jang so this is for enlightenment of everybody kaja in the fray everyone is equal kajwa lungliva kathada competition hili game hili kathada chadru khalagji and game makes politics interesting if it is not a game it will be not interesting young okay ning share itum ya question a khani khuilaga kupsang vice are panelist mi tum tong chodai re itum tong nga thang room se athang hilia ka pang khang tha yes hili question a khyo se kichi ka than nga han ngai leisa furala pang khang me salo khunuk lia khle mangara lo mangali rang han kai spai re myo cho hili cho aksida 이 question이 다른 식품 아가는 한가밀로 아르혼 땅쿠위 context le kala MP election hili tum khni thot ping political affairs ling ngni line le da le ping hina red candidate ne ji ki criterion choose bara kala hina red candidate ki ji ka da the bar do
jing han ngai anyone ashik tum okay Chili sun laga question aka online lia kara dalai wo hi han thau sei hi khang han ka mi thalo hon boy nei thada han lai itum society li yang kha shimkhur aka we vote hi awavuna kasing thada la feel sai ara naupa ning mature sauda party choose saka shimkhur kai ki chi hau hi ka tha hi ka thada kop sara tyo relate chau gi da hi ngurum la ka khang han ka mi lo cho isi Leiyolan na matalaga na hang mire iwa hang shwanai dan thun me pen hai lo jo ka thada in principle higa answer sami ke number 1 hang da khale thada kipan kachili ka thada decide how young voters bing wi wang kichipan right candidate khala chi hi ang society na opportunity create saki ji ne candidate we are we ngning the khale principles and who does he represent. What does he represent? What would he like to do? Information by Himalay rang lakain tang the political choice reno khangate choice reno malay paim. Na khlata individual choice I khlata na he thaye ji conviction lagan ka pangai khaw information dissemination by he tarak importance ha chidla jang che ka thada sa campaigning ai na saye chi ka thada sa manifesto flyers ai na saye Jika ada sa party workers na disseminate saya, jang, terji hiwi information China nali. Actually, that is the baseline on which we decide any human choice. Yang, cepat hangai. Itu muli jika platform le dele, chui speculation, chui analysis va, ya aru mas hatu ke jang. That is one of the ways on which we can choose who my candidate should be. Aru sir na. Hang la hang shok haira itum na ideally itum we contextually kachigita mili support sarkhla kajena he mentioned few issues FMR we kata we or itum we rights we itum we wang ning mi shap matui mi shap ki gichi chigita mi jang so but for you to know who is that right candidate you can your only interface is campaign atum we manifesto atum na kathada little information. That's one very important aspect da hangai. Then this is we question kane baji hilido. Okay, I got it. So ara hi athangla ji hang mi hi hang segji ne. Aji itumna political awareness meet kji hi. Actually, this is an exercise not necessarily to come and speak about specific political parties or anything. It is an exercise for us to educate our conscience of political awareness. In a society we individual agasada politics li kazang jitharan mina jitzkhami mina yithalo gi bang li shursika ikhlata we right le khlagji bichar sak fai itumra gzib de leye kala itumna aji deliberate sada khle hila phalala shilala na khlata we right bachina na exercise salo mi lima chi ham hayalo mi nalanali doctor mas harono gchi we tada mulung ping baji shok vai itum motivate sak vai laga sada itum rakha gzibne aji we he atang handa khle chili shim khura khali avavna wo kipa narno nampu ga saba jiva yes it is against freedom of conscience ja atang le retere saira arule retere saba bamdele kha chiwa lungli atang issue panelist na kahang thala he how the social context are we know with family context me yang lag lan na iwang ne sara jai khala ka thar khala jana shim khule le de khale ne if you want consensus if you want discussion he isi father akawing simkhur relative ko shop USA libamde Ashish Kuralungli, Republicans and Democrats, Pura, Nakai Kak the Tsang the Klini. But they live happily. Atum Rimpalagan Okturume, what Vatau Ragilla, Eva Huiko, the Manerim Rim, Pongsha Raina, Kangutumla Malay Lagla. That is called freedom. Chiwi Khan Baji, Chiwi Khan Baji,
ini experience un sad lekhala gji between hi kala ideally we should be experiencing that freedom katran ongtar maybe this time maybe another time kat halala rightfully itum mi avavana hi we can gj ba hiwa exercise hak vai gji hi sa se ji thakawa social life interesting sai politics meaningful sai jimning kha itumba quasi dictatorship we are lungli okthi da khlai nahi and nobody wants to live in that if it is a democracy. Father hang da glei ji we aina anger khang de ina ka hida the response ang ai de le kadam now azaria kana ta malung ping la ga nang han da glei ji appreciate sangai jili ka tom sa da in hida da anger khang de agen han ka ngai nana yaruina kipali katha da itumna right person kala da take vai gi hi through manifesto ji akne kala iwi shong in hang lo ji ga itum we apex body le da le ya dnr ga tha hina ya unc ga tha hina itum we command platform le da le ya organization CSO hina candidate ping hili command platform show me laga awi thang met jigya ka ana yurwi interestly yarwi interestly ana kyakha matu shap nikla ga ji chikatha ji command platform show me laga yarwi chat sang sak laga vote namni si ja mathana re da phani the arila itum we CSO le de le itum we long now chung le de le aju itum we tao Sorinthan na hida the hosak mi hila phala gai itum we yaru gadong we platform we da CSO na le hi thai rong minisi ja yaru li phaptang sak laga candidates jiba juwe opinion ji purusa laga itum na jili juwi thili decision kui gi jine de kui the year ji jeda da hangai kangdei okay amai Leiyolan la athang specific salagai na youth wing handak leji as a youth katha da candidate by choose directly jikto kang han kang sanai kala athang we shimkhur we issue baje chilak chok mention sami thaulo shimkhur we issue ji ba athang thar sangai thai sai okay candidate akhna katha da kachi kadham mongli matham maira pha maira ji yo co panelist nam thalai na hang ji thai khai ne kha iwi thai ko khui hang mi ma gai iwa yang khnui thot akasa da ina kibali chu sara ga ji ile iwi mi yurli ki sang sak ngai katha da leng sang ngai ji iwi own idea leye ngawai yang Naga society, Tangkhul society, hida da laying sangai ji. I have my own vision of it. Iwi own concept akang vai. Jili kibana juna gida kibana who blends in with that idea ji baji jita ka sai. Yang jita ka kasali it all depends. For example, a voter akana candidate kajibali namrak leje voter we atung litik leide. If the voter is easily influenced by money, he will select a candidate who will only talk business and money. Yeah? If a voter is influenced by emotions, he or she will be influenced only by will select a candidate who is only based on emotions. Yeah? Practical masala ka. If the voter is very practical, rational salagaina, yang candidate pa will study sa ajijak la to winning a changji la study sal ga kat hada chikhni ji ngusun kui laga otsang rum bai rak le gi ji chi thai le khaba, you will not find it very difficult to settle on the candidate. Yang kala Vresya ka sada candidate ping study sa se ga hai thili itum wang ki pha mai rak le ji
in over him Reverend Alung Kanili Pamaida Hang Shilaka Akma vote Namrezika Achung Yagdava Kutil Gasia Sarane Mi Avui Saran Jibaja Russia Sadajang crucial Salakai decision may it is only going to be for 5 years Kathasal 5 years silly and Savagi Giji it will affect now Tashunga affect Sagi Yang Jeda Sehagasa Kalavreli Awi Tangmet Awi Truk Miji Pogo Quick Gigi it will live at Chitaka side the quick. Share question here yes our Hiliak later Rasliak our real uncle Ali actually put me also like a no lunke Katemala Sara like a hin a Katang South Ishi. Okay, last 2 questions sequel like Ishi Tang Vaisase. Question here Nishik Tumli Nang Hanauge here Nui Night of Ning Kang Hanauge here. She society youth travel Julie youth here Thithang Kamai leaders Sathaki me travel lyric J government Omninga Ishi society na Shijin Leila Shijin Lake Kata Shijin Lake Mashijinaka Kata Shijin Kvaisara Jing Kdewa Hang Kipaling Hando Noji, Kipaling Hankan Sangai. Okay. Youth Jogi the Taka, Amay Leiyolan Li Hanke. Uncle Nojila, youth relate Taka, Masam Taka in Vegas, yeah. Okay, I'll hear Reverend Kanilivakis Hadley. Jo, Amay Leiyolan and Hanka Mirona. Okay, are we youth we roles and responsibility here? Now we context in general within a society Kajiana Rakata Kasaga electionly relates Halaga Rakata Kasado in general line. Okay. In a Iwi experience I know Jang Tada Knuithot Hili Atang Hanghai Tada in any atmosphere, in any scenario, there is always a fresh set of ideas. Yang idea Kangdaila Lesare, there's always, Mating Kamay, Matakamay Giji, Tarkamay Giji, Ragashok Leshone. Society li, youth pingli, Shigijin Gajihi, take for example, civil society we systemly oktuyao gida jang itumi society hi Tangkhul Mayang la long Tangkhul Youth Council talang ngawai kala Tangkhul katam naw saklong katam naw wi ngawai hi khani hina in any tada topic in any scenario khnui dot pingli chamsa da for example achuwi hili election kada hili cho TKS na katam naw pingoi conference Ako host salaga election hili kathada sasi no winning changki lay I winning changki lay kala society hili mathame khwai wang ot ngrudhi kathada saga phara gjibaji conference kada la rung seminar la rung itumwi society liva hak naw we teo naw we ji khibak la mukhuing sangaim ne yang especially thada itum youth pingna khnui dot ping hina program event aga sare jiga encouraging masana jila thada thaye yang ka say for example actually 2-3 years back in a thai thaga town hall hili some dance competition was going on in or some show how hopped I think that was something to do with b-boy dancing kind of thing yeah it's a very new concept yang ka program ji jigada set kasa ji live knuithot bingwang it's a form of entertainment yang it's a form of it's a way to get together thadang rang room gawai kharjan sa gawai lumlaw gawai khar thot we lumlaw gawai we mongai na knuithot bing tai yang je the fresh set of ideas is always there knuithot bingli
chamsa the society li ochoda ka rashogai ka bacho khnui thot ping hi ka the handle sasi jibaji you don't need permission from anyone to discuss yang take your own initiative muson no phanga thra mangla ngurum laga cho hi ka da sasi ngje khuya laga kibam mai effect sat lek ji stakeholders ping jili walaga cho itum we governing we hida da lei dai society li aron hida da shok tak lei li hida da sang sangai de jibaji that is the role that you have to take in adang hang haida the John F Kennedy nang hangje you should never forget that khnui tho na ka sada it applies to anyone every tom digen heri khnui tho no khra tho no an yu wang ki sami rekle ji ki pak limang rai bam ne ka in ki sa baili society sem ka kali yur sem ka kali in ki sami ran ili hanglo isami ge isangai ge jibaji tada initiative ti ajicha wen the shokhang sakji darga sa itumli sijin milo ge jibaji tada kada da hang do not waiting for another external force or body to influence you ka ajicha wen la sakangai ge ningji lei phulungi ge sa ne je ning share khana osada uncle when a question ni khyo sai mic cha actually pasa mi no uncle we matalai prepare sa khai thai khas sak marau the question hi okay kang han min no Yui Ming he Anderson Hoi Yu Shu Wen Ina Mang Han say the Sangam Zukhane Ka he Ajiwi Ayawi Akamu Vangla Ina take night at the Kajibhaya Gdong he Tengai de Lere Jivangan Ningane Ye Fatherling Hande Politics he we Atang Reverend Ozaram Tharna Hangare the right leader Gbangi ji itumwe observation layer first quality of the candidate second body we manifesto ka aji mai aji national party le congress pjp national party jungle atumwe manifesto jile mehen bain quality le lakhaya candidate ke bangala a body we manifesto je hen grauda ale objection sawi iwi take we jiwangena aji padena thang hangare Christian political culture ke ji he ma ina hi thengai au han ngai khiwangla jaga aji we grassroots level village le nomination committee ngwai adang devrena kahangle connection say the best leader the right person the right leader gbangi ji hili idumwe nomination committee hina partyism le iwi thei khule pjp nbf npp da khailaga atumwe mi ningjang ji ga bangbai na aji ichungwe leadership le governance le impact ra dakhle ji wang nei da khui chena Christian political culture hili impact le gam le khla ji father le khrazana khang basra bi pasar gdong nim nei bjp we awi ming ning hi arusho ga simkhuso ga candidate aka khangning chi tharan de passer by he bjp le support sa de sa ho ka ajui events kedonga yang laga idum 100 willy 100 speaker panelists being hangai de where everyone Christian ne non Christian mangwalum ne in naga community le bjp hi iwi simkhur ne da passer bazina indirectly directly support sa de idumwe migdali Christian bingli George Sadakle, itum YouTube league dong sampangai. He
Christian political culturally impact le gamale hi sa phung rela masak vai khi le kiji hi thingai nislage Ningshlakhe rojalina question han kamiwa. Firstly, in a Christian political culture da hangjili igitiauka notion ba chi igitiauka clarify sangai. Remake up the inner refers adekle hi kikhalajilaga. Kachigita atamra rasarno itumwi society lila. Chithada sada itumwi vereshi rinwi Rivrawi katara tuina tam kami atushoda itumli leishilo hitalo nganing lo mashunli tsarlo kaji hiwi mogun bingjili itum nganing tit laga itumwe ning panin kan exercise kasajili tada sakashap wi atam rara sarano kaji hili khangni ina jang jena ina ishi tangkhul wi context in a Christian culture political culture jakha I have a vision. Aji tada in khanghan sangai. Aji itumi pot politics hi tada ton la kahai. Paisan no lok hikshap. O tada ngriau hikshap we level li tashung khai hi kipana tada tang sa khai do. Vrishina usere. Arriva okay BJP chirino Congress chirino. Now the Shiv Sena Rara Salapai, Kangate Rara Salapai, meaning Lajang, NPF no, NPP no, Laser de Layjidla. Laka Chili should a clapping he, Kotonga Christian cell. Chiliver, Adang Tala, sure Kangai, Lishu Price, how could the BJP Kashurla Zangdalera, Congress League Shurla Zangdalera, Kiwivang and the sure how, Kachipaju Maram Jilang, Tatera. Kajigitana, Paisarano, Kajigitana, Atumi conviction, Akaleda, Kajigitana, Rakasang conviction later, should later no jang. Ka, ina, itumli, Christian political culture, Hili Machunga Sakai Baba, Kuvanga itumna, Muye Jisalala. He ethical Masature Jisalala. Jigita, Otsagotong, he itum the Chalai Pamhao. Ka, Kajuivanga in a parties being the candidates being the other Pesach in a trend nether sang a sag how Yarui itum responsibility Malay tula. Itum the hit had a sang a sag hymaning Mala Ksibai Hillajang question sangai. Kipana pinpoint salaka anegja Mahanger Mare. Ka itum political culture all on the whole bahi ethics Malay tura. Verishirin Malay Hira. Politics jakava dharma malai khanji. Politics I tachiva. Jen. Paisarano kangate teruno. Politics in highlang like among larin lila. Ganjawi lene jakava the Jibajila to the Titan the ship church Sakashab. Some winner Jakatukira. Ganjan Jakama to Kimura. International Sadaka hang the jang. Kiwivanga Yarui itumwi. Our exercise of what is right and wrong, what is evil and good, what is black and white, with judgment by he, it vitiates by he, if he sins halaka Christian political culture with vision he imingai. Jena, Atamara Saruno, itum we very shirin to the Tamka Haiji, I wish it Kasangli in a he should sanga gajili. Politics limitamane, Yari social life limitamane. Termarin limitamana, Shijin Kashabuatam, Rarasarno. Gaji he hangai. Ari in the Ojana, Kanghanjili, BJP, no Congress, Panhair, Jang, Kajilia, ya Kamen, Masangai Plumane, Jang, Ara conscience Pahi, Ichichawi Uglungdi, Paninquilaka, Sarno. Itum take quick high Trakalere, Nana Amigan Tate Laga, Jilila. Magatate hada, Pamrajaka, Jo, Gang Tala, Pirek the Klebaji Limam Tot Quiranmanegi, Mongli Unta Hoki. Jang, Ka Mashunga Gajihili, here popular Masas Halala. Iwi Mashun in a Iwi take Quilly, he Mashun Negilia, in Ninquirada, Zachabaka. I think that is a bigger step.
that is a bigger step than anything else. Thank you. Okay, ning share question hi na ka tang sao ka interesting salaga na watang sai. Panelist ko thumni request sangai. Outer parliamentary constituency hili candidate mati lei dele. Chile independent kani Dr. Ellison Abonmai we election symbol actually diamond ne. Yarina thei bai mai ka kani ali independent candidate aka hi Mr. Kojon awina trumpet ne awi election symbol hi ka thumali kuira Alfred Kanemater Congress winner pang ne Tangkhul na china kai pang da ka hangwa che kala ka khamatia sa da kuira ka chui Timothy Zimik ana NPF winner Rooster Harva we symbol na ashimati lei de le ashimati li ka phala ka shila ka chung kha lei de le re ni shi ka thumna thai ka khuili ashimati we merits and demerits ka tiao mai the brisalina hang sangai na thumi thai ka khui aji ali yes auli hi kham tha le kha auli ki ji lai sa kha ya ara YouTube comment le mai da comment sa ka fu da lai ko kai ka subjective sa na question nga hanai da na thumi ka la I thumi achu program hi li matsna ga ji kha feel sao with among han khamine mang han mim ne da la mind la masalo questions ka tong ga khui ka pai maning mane je na ari ashimati na ashikathumna ashimati wi khamtha ga shi tiaw mai hang mi re china la ithumli decision making li la chung khang chon la pai ta khui ka la hi athumna la tiaw wa kai chawi hi shong lai sa la hon thai ka sa la genuine sa la ga na thai khui ji ka phal mya ka perfect wa ma ta pai la candidate ka perfect wa maning la khamtha ga shi thai khui ji tiaw mai da ka hang mi lo cho merits and demerits Reverend Ramthar wena how poko sai ti shong ba wena Hina last utility shik tum safe ara. Iwi knawa sada iwi hostly ni share. Razangai na tum psychorally ni share. Hili marang rumrala itumi technology we kong John kwilaga yang dakle na tum psychorally la ni shlagai re. Ngahan dakle ji iwi wang kamen migi jiwi kasak kachungle. Ka Kadong ji iu wang ba ila yaron nau ne ila shepai da ninga gai ne athumudong li iu appreciate sai akana jilela yaru ningjang ji karano kadong ji iu wang ba satisfied sai da khida le ka ara iwi khnawa kamen ili tada ili khnawa chance khami yang Jaina Eva Atang Kadam Nawakana Kanghanji E. Phil Sai. Jaina Itum candidates by Hili Matamaida Awi Uklung Awi Yadwili Sheba Sakangaiwi platform he Chung made the shoka in La Matamaida Hang Bai Jitla Ari Imtat Mahangral Jitla Matata Ili platform show me. He Yari in a manimne Yari in a complaints other cleaning. China hak mai da shong sangai itumi matala gai Daniel UNC itumi yul le da le party agwi UNC party agwi Daniel yul masala ko party ga dong we agwi akok sang sak la ga itum le la chui mai da phap ta mai kwai ya really platform show me kwai ga ba hi request sangai ning share Okay ning share Reverend Shokla kaina Ashim titili tha sere da hang mere arui amai Leiyolan la atam khui milo tada hibahi itumwi mikchung kana mathai rang chile tharlai na hanglo ka issue apam liba Dr. Ellison no kuira Kojon no itum achak mak thai mak sha kachung la lei fura matala kai na amai Alfred na kuira Timothy liba thai lei sara ka tiaw mai da merits and demerits atumwi kikla quality tiaw mai mang la hang ming sangai kla closing remarks ada ka kup sang milo Okay diplomatic salagai na ay mathase la hangai la ka personal opinion mako jang idum na handak leye kiba li la aphai chakshie ai abaji tha phungai gi ba jiba kahang nei da la mokhui milo Ari candidate matiwi hili in a personally samangai ba kathumli ba samangai re
matiti sa mga dahang bay ka lengthy atam ka sangdang sopam laga kharjan sa ko khui gi ji ba ya kojon le ba masam mathalagin na masalak lang ka UNC president na ka sa da he will be aware of the Naga issue yang ka downside akhna ba ahi tada beyond our own tribe or community maning ka ba cha ka ba makhuirar nika da kamchuk ne you will live yang because UNC ne the highest decision making body of the Nagas the consensus candidate ne da akhali kilasai laga anaji da long shok lui je ka ba okay he may be capable whatsoever katha sal Naga ka chunga voter va amang khunrar lui bai da khui ba because consensus paji na chungmei dang khundui lungau re khanga cha nei ji ba beyond that I feel tada shaprei da khui ala yang election upon my liver samang da khani tum share way before tada election jang rek ji masharanga he's a very nice gentleman tada very well mannered educated thai wala ke da hang na and gospel ka way da hang tada mission ga dali lakhasa charitable works lakhasa social work lakhasa sathai wa thai la ke ahi ka again another downside tribe teo mai one of the smallest tribes of the Nagas when akrasa teo the our vote base teo la na hobok ki la chuwangai na he I think that is one of the first disadvantages that he will face. Coming to Haorei NPF we candidate li jikava you know being a bureaucrat government we system kada the otsak li ji ins and outs wa tada kada on the tip of his fingers but what I've noticed is awili tada khni thod le connect sa ka thai ji cha ka ma thai ji thai awili le khni thod ka zat le kha thai ka you know ali machan la kai ne yang ka ji hi cha ka ma sha ji thai ina ka thai tha ka so you know it is something that he needs to work on yang like I said khni thod we vote bank is 50% in their liver. It may not necessarily be the same for the Nagas or outer parliamentary we hile katha sal hagla kaina tada decisive sala kai chunk lai he should not forget that and I think he should work on that. Coming to Amay Alfred he is very dynamic and very charismatic tada khni thotli lasui thai kharar thotli lasui thai je awiliak le coming from a long you know tada with a long history of his father being a politician also season sa khai ne khrak zakzak khai minu hi ba hi ka you know I don't know if he has done good or if he has done bad it's up to the public to judge yang iwi tada atang in a point mention na ka saji Ali direct kasani the mukhui mielo ka iwi wang majang as a Tangkhul Indigenous we people nei jilaga achicha we identity ke ji recognize saming sangai the khui iwali yang ana awi shang shichin ni ja Tangkhul shok mai the khui it shows that he is a Naga yang jibaji sang sangai ma Ing share interesting sama mandle father hina yak me all by interesting sangai la kan han khai ne ka chiwi desire ba chi in the satisfy masar mirror by the kui hi ba hi cooling kun la garma last question ba liver oh jai dai ing chi han hi ajiva Eva free and fair election with activists and vocal promoter the shan ikhlato shanreji jai laga candidates we li hang logic personally watching politics from a distance chire abonga khliv jang I'm watching politics from a distance chire itumwi professional sa laga thada yari go dongali tribes makhaila we have become for everybody
by virtue of our profession as a priest. Yang, jauh eva. I'm watching politics from far. I recently, personally, I do not know also. Ka ari candidates katum kangde bing liver. Ishi you co panelists Leiyolan Zingkhai jili in a hen made the hang sangi jila malimra. Sir Arthur Tehera as Alfred seasoned politician ne. To the presentation of matters of sharp salake, kala I think quite a lot of public pulling the lace had China jihadle, Sir Timothy Chakala in a candidate Sarah the Mararang Laka Anna the Laidikagapi on issues that matters our tribal rights and heals people Ataragapi. Ilairik palak pavdang tada mraglijang pai jada in tada he has a lot of variety of range of issues adil sahira laka maybe he tha aspiration khale wiwangai nala akapirak haire ka at iwishan ga khili as a bureaucrat of chikha knowledgeable vasai sadle laka achiwili consensus candidate ne the promote sa hogda hopefully he wins kichila the hang bai jang Sir John Lee as a social activist for a long time itum theye personally chakal very down to earth person ala chi thai laka mi lilang so theye laka kang thala as far as itum yulu issue li jaka he's a well-versed person in the issue of that pertains to our own context. Yang Jithai. The Chiliva, I throw, they are all for us to choose, and we throw it to the public to make the final decision. Today, in the final point, the Hankai reiterate Sakai Bava, Aju Radakale election by Hiva, Yari Gotong, Winiang Hung election lang Sarano. Election being he decisive la salake kala akashi kapong yon ka haigi he we are selling our rights for the next 5 years, and if they do well we progress by 5 years, and if they fail us we are lagging behind by another 5 years. Hiba hiva katong la machug mirano laka kahang thala seyasak zaksak laka presiden janglak aina hiba hi parag jiba hiliva kapangkhiruno laga chip kapangkhi khami ba jiliva ran so miruno ji hi I se hala sada hang ji phun ngaya rajang mi ka ya yaru tongali online ni jang da khle bingli la ningsila khaira matai la gaina ishiwi host Sorinthan di ningsi trak phongshok de ya ilila paning mi da ithada platform khami wiwang mutwi ka hili Quizang by the later. Oh, Acho had the hair by the later. It is left as food to the public. Ningrin Bahiva with full concern for our society. We look forward to a society where we can say, I'm also living in a good and evolved society. Ituma. Achalaka with the mock to by Lumine. Correct jangly aunga bingna. Ayaw no bingli penai sal ko okchi saye. Ju adamli mi wi raus hal ka shabshu ming le azingli okchi saye. Ajira shung da itum khansam pang hai rga mahang bai frangai. Itum hi naw khapra naw sak saglagen khale thada issue yuru issue le le kha ju hinga chaili akhama go ho hiya itum wi thod limit he salal itum wi next generation being liver ring phatam sada I wish, and then I wish our people very fruitful, very sporty election, and choose the right candidate. Thank you. Okay. Ning share Father na ningai wa talaga ni tu kam thasang hanga kupsang mere aje shi panelists ko thum me valuable insights, priceless salakai information, suggestions and advice, opinions chunga shares ha mere ami ping na nchi ko thum hi MP ning si ja ka pha pha la pai de la hang de lai
comments kai khaliba church leaders being priests being bishops being he candidate msa pai kla dala ra dala ko so ning shi ga thum la next we want prepare sa pa lo pai da khui da le e ning shi ga jang ka te nan thum na ach ra hang mi da klei hi na yu wang mang ning nei tang khul nau be wang na ga nau i thu wang ku chung kha matai ga sanga step further step a ka khwing sala gra da khui chena valuable contribution he athai kham thing sala gra da khui you ka pningly I'm not aware ka in a khangwi sa sa ka phyong mi lo ka i thu tha da political awareness public platform le pak mak sa tha da thei chena a chen thum tha ra jang mi da klei hi you're one of the history makers one of the pioneers chena hi tha da yaru wi wang chil in any platform, any avenues, anywhere na tum cha sala ke ja or le kya ngalang jar sala la itum tangkhul wi wang itum khani thot wi wang phaning mi jinglo na tum wi thai khwan tum wi thai khoi je atam gi de itum ni share sa mi jinglo ka la itum phai kar hi mushung mai da khwi wa khwai ji na tum li yang ka jinglo ko ji hang ka ning share ja hang li shit le ya sai ko ri tum na shi tum ma pang lai ka phemi sa chong online li ka bang ping la pang lai ka phemi lo ke ja shim li bam dak le ji we na all right ning share Adri hi mo kup sang chawrol nga in a concluding remark 2-3 minutes we want to mi la kup sang khawai sa ge ajon dang youth conclave da ka organize sa je na hi wa NPF we conclave ni NPF we campaign da chung khana hange a je hi QE campaign sa sanik la thei thu re yaru wang pa khawai da yaru wang tiao mai khamang la thum kanak pai le sa kha da program ji organize ka sa ne a je hi la campaign maning lak mo ko ajon thang we gasping la actually gasping hila kipa na ka ali sanglo hinam thamai ko hina shimai ko hipai na lagro ko ji hangshok tak li ma shalak mane mushungri kai na thum thei khui wa khui ji awila hi chakshi awili khamtha lei ji la horjak la hangmi de lei ko matala kai na itum li politically conscious sa khawai itum to be fully to be well informed citizen nga sa khawai wang program hi organize ka sane itum hi information hi mathada khlai chi tran na I hi aware ka sa chi tran minala machipat mane minala hangda khlai chi na thai khui leo ki dala na we own decision li occupy actually we program hi kharin hi chi akne to be a well informed citizen nga sakwai to be politically conscious itum hi athang in a tiong me ka hange election mang hina politics maning mane election hi li politics how phok la ka ku maning mane kala election hi wa process ne dala hangai wa itumi election rai rejena ngalangda ninga laga cho election ra leko kipali sangsi the khawa jena na I decision khwing wi pai chung khale election hi wa process ne politics hi process ne jena itumi politically conscious ka sa aware ka sa pai athang amai Leiyolan na hangai FMR itum kya na theidele delimitation itum kya ka theidele citizenship amendment bill itum na kya ka theidele itumili rubber plantation oil kigla palm plantation sa vai chung ka process I mean kigla siam de leng randal itum kya ka aware sa de itum we rich natural resources later klei itum ka tha preserve sa de government acts khimo mai le itum ka tha exploit sa vai sa de itum kya ka theidele itum na HAC de chung article 371 c de chung committee shon de chiwi ka shok ka itum thailak de la itum hi ka chung gai election mararan ka itum ka tong ga thaila ka prepare sak la ka politically conscious sak leo da itum politics ka shok ka policies mi thai ser ka chili okay hi ka thala mo ta ka hili sangra lo mo ta ka hili pai thara mo je chili decision jira khu gi ji nei da I hangai election ra jena chong shok pha dak le candidate ping kala election changra da ra shok dak le ping ling lang da of course election yu vice how gi jo da ava khamtha ti ma hangra dai I nei hi ka sa mere I chi tha ki I him ka sam ra da mam thulak mare da china itum na well aware ma sa ka wa itum ma thai sa ka wa decision khu mi pha la ga itum vote sang pha pha ro wo chena itum hi how go phok we na thai phlong gi ji ne alung limang wa jang bai ne or last part chi mang lim wa jang bai ne it movie yang la last part wa yang ka pham tam ne alung li wa yang la pham tam ne how phok we ne yang se candidate party ka chiwan ra party chi ka chi tha party khareli mung sali ka tha da lei ashu policy ki ashu ideology ki mi pa chi wi affiliations ki ma mai lei a ka tha da perform sa ma mai li a hi naw da ka tha da sa wa ra itu mai na chad lei la itu wi kharing kra gai na itu wi apam li ka tha da lei a we vision policy and itu ma cha
hi ka to ga itum well study masa ga ngasot na waina ram na waina shim khur waina itum party ngurumau ji waina itum vote sang de le ka wa ji wa itum shoi shon ra ji ji I wa ta da hangai itum nglang da kusura ga na election rai re ji politically kada awake ka samang sang sangai mane politics does not end or start in an election ji ji hanglu shit ngai de le ina acha team togetherness the title in the atang firstly makhang maram le maram baba itum panelists ping wena ngana khui re ngai jine itum ko tong phap ta ring sangai jine jutili ina hi ung hang nau ke da pam jine itum hi election khara ta mangli khokak sa tha da thei party awe alungli shimkhru alungli ngsot nawe alungli khokak mak sala hi atam ni rai election wa tam ni atang shimkhur la kai te ga ojim hangdak le it's a fact. It's a fact. Like itung shong wa hik tha ka kai hi chakshla ke party wan mang han rok li chi chungka differences kle wain itum ta thing rok hai chungka thei election ku kleo da itum we politics li ning sang hi kle waw kle chi question sangai election ku kleo da itum hi sai ka kai cha lui wa gi ji wa office ka ki ska leisa gi sa college ka ki ska how ji tha ka ku khai tha thei jin la ina tha hang kai da politics election li how po ko maning mane itum ach terhiya ka tangdale electricity power ka changka 24/7 sampang ran itum hi yang itum we aru hon needs a tissue da chimale rda le mane itum we shongfu all season ka jingrong ai ro hangai ham chat ka pai mung shung wa pai rda le mane ina chon thang lang itum hall hi yang no the only hall in Ukhrul town which can accommodate more than 500 people condition jing lo 1984 liga 85 liga hi or rishang da inaugurate sa mi kai building da hi don't we deserve better itum khamtha masang bangbai mala whole same vai itum auditorium khamtha lek vai da kiban khrom chat le itum hi itum we kadam I mean youth being graduate ku bai la PhD sam bangai la masters ku bai la otpam sam banglo chung ka le de otpam avenues tiona kai itum leisa se jil itum apam land resource ku chung ka le organic sala khai itum organic fruits and vegetables and what not ku chung ka shok tak le ka itum kali va yor platform le ne entrepreneurs ping bang hili dukan naw shaw se jil security deposit lak phanga lak ku thum po de le kipan ngar mi de le itum we healthcare Ukhrul town le akhamang le facility basics ping endel ma tha da ma le khar test saura is like that test saura da khwain dang la ishi test sample wang Imphal li chu hota le fe wo basic ma le rang ji kamjong hi district a kane khasal hi district fully district hospital da la makarang community aina le community health center aina itum example sa da ishi sambu area wak paina thang khamara pai khar le fe da ari hon hi shongfu zak shinai da hapta ka travel msa kwa le fe India na Manipur government the whole of the villages of India has been electrified jid le de sambo area le off grid and ha garin den war mung pai khran le rupai wak le da shai ichi ma therang ka ji sa da shai electricity thadam therang je of course solar panel powered sala ka le de le kleva ka itum condition ji thad le ko itum aru hi internet hi 5G shokai re ka itum apom li 3G dang thad mak phala le ko itum recharge ka sai 4G wi sang de le ka service 4G na mi mane Ukhrul radio station nine dang de lam le mane itum government departments me kya ka matha da function sa de le wa ka understaff staff shortage we wine on thad mak sala le pom de le ka basic facilities government provide mak sala le de le itum jang laga issue wi mi ping tang khu naw ping jang laga school ma ka ngai le apam ji ta neither substitute teacher hai laga pom de le chung ka le de le tolo ba khle mai na cha laga itum le ta da issues ku chung ka le de le ta ka itumi togetherness a kha sa da itumi mang reng rum pai mra la hi bi itum phak vai wang mang laga a kha sa da mang rum mer pai mla hi politics ser laga it's a part of politics matham tu ji hing sai se candidate ka banga khamtha ka banga important sa ko itum social issues itum da thang ga ji the issues face sa da kle hi hingar ko hi na mom tai me mra la hi sa se ji wa itum kom me ro ko phang me ro ko na na in a candidate pa wan probably vote out sang vai lu pa thing khani wa ku lu ba thing phanga wa ku ji is that it chili tang house lai to me politics si ji question sangai ju wai na la sa da hi da hangai politicians being he they will come and go akhra rach athior akhmakra lura politicians will come and go atum we lecture atum bhashan ji ramira atum ot ga samak sa ji wa theinaura ka theila theire kha itum hiwa leching re leisa shon re itum ok thujing re we will be there
itum hi okthuli pam de le khan itum okthing room chon re society sa da tangkhul nak sa da community nak sa da okthing room chin re chena hikthai election wan itum ka kai tek chi la maleng sangai mani malay shi khangrok chi maleng sangai mani kho khayang khak sa le shi khangrok chi leng sangai wan team hi ka sang ne togetherness ka ji ka sang ka sa ne itum ko dong hi teo ka thukmai da muchuk laga let's think beyond the election ka ji hangai kala election ku bai sa la alexa khai pa chile accountable sang sak so accountable sang sak se itum wili akale party akawen alexa ka candidate MLA pa chile MP pa chile awi party mang chile yang sang khai ngwai ka teji awi mi mak ning tha da awi constituency li mak lai tha da kala party khangte ti shur mi ping yang khai khangrok lai chik tha chi ma sang sangai mne kala party mi ping chin da ai u min da kya ka ngoi sala defense sang rok ai thumba de chi ma sang sangai mne itum ya ru ping na accountable sang sak se kathana ping le accountable sang sak si itum na because itum na kapang ka kana wa na I responsible sai mi ba ju performance ati shur da jen na I li responsibility ku chung kha lei de lei kho chen hi aware sa se conscious la sa se kala itum right se matham da exercise sacrifice sa se itum a panelist ping ku chung gam thala ne sha khwe re hi ngana khwi mai ne voices je shivam naw re hi ka amban ka sa ka tu ra hang stay khai hi itum achu election hi mang mning la itum day to day life octiva gi ji le itum shichin lak se kala hikatha avenues platforms se khle chi tran itum ra se interact sa se hi kya ka ring pha da questions mya ka nga han khmi wa ina ka te ra jang da khle ping ku chung ka tong ko khui sam phang da le no we question a ka ji wa ina chen ra jang se brainstorm sang room se interact sa se opinion share sa se no le idea kham thak le chi khira lo yu le khle chi khira la ga itum hi khamatha society sem gang sak se itum khani thot ping acha youth da sang da khle hi important sa la ga khoi la ka sang ne ka chung khana ka tha da chat le lam thai mane yes hili pam la ka kai chau vote mung sang la pam da khle chung le sar ko khani thot ka chung ka voter card mak le sar ko le se na yu mu shun ji le election atam le kala reels ma sem naw la tiktok ma we youtube we instagram we ma yang naw la itum we thang le ka shok ka jang itum li mirin le knowledge matai sang sa ki je value added contents pin yang se itum li hina chung kha itum li ngjon mi re ning shi chang ka dai ra chen tum ra jang mi da len tum ko tong kali tum ra jang u mangai na program hi successful sang sa ke hi tha da itum chan phai sang rum jing se kala ache 1000 plus dana online en la yang mi na thumli lak chung khaning shiko na thum na yang khami mangai na kala khyang mang ma chila na thum na yang khwe la ga arang sot naw ping li la shim khur ping li la khamatha chan phai ji sang rum se thum na online li la campaign thala gai cha dai re bung phau hiran thum campaign la itum khanaw sa da decision khamatha chi khui la ga election hili khamatha in kup sang khawai gi ji sa se kala athang last sa hyang ke reverend Ramthar Kasomwoshi itum candidates pingli yes platform akli kharjan sang sangai yang platform akli debate sang sangai in a you platform he na candidates pingli interview request side le hopefully atum ku shok laga mila pa ai chi thaga itum khyang khangna sam bang re na thum lang na ngai ka wa mi ping no candidates pingli mutuing shok lo dala na thum la pressure la milo itum hi media hina reach matham mai thio gi da ari hon wa hena itum gu tong li thai sha khui sang phang sagre okay ning shi nai re next episode le itum na public program la salu shitre kala hik thau discussion la talk show khikali chire chili sang phang salu shit se achawe hina ko ngasai re itum dong li ning share ko khanau sa da itum gu tong ka wa pang la ka ne ka phie khui la ga hena khang chang sao se ning shi nai re